nyamia kwanwa wa do brazier ko wa bisa so for ne yiri brazier ne dia wa he ko mu hima brazier wa he ne so ados wa enka ho a won timi kwaje ne so ados na ados no be je na just say my sacrifice e ka go say chiran na samu asi wo do mu bibi kwama so for da yi di atia ne so nim what to so na so manim na go say do mo ti won kwase na mo he wo holy spirit my ados me accuse no top so akoye pono ni sa wa yi atu agon kwa wa kumom ye so ados nkom a wa je du nko na bia mezu say still I born yen timi hu kan kire and wa wo so wa do immigration also for auto anointing way twale nyamia wo shenase so for auto nkuto wo twale nyamia wo shenase na me so for auto yesu moja de obeses nyam aji so afa anwadi bofo no wodi wachi no wo check yesu moja dodo a waton ekwakobu nkunta na yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka chesi yesu moja na me manga na da ba ni wani subatim afije be na you when we saw with your Jaman kitten. What am I saying? Yes, that's what put degree. Can I preserve it? You once were. What is this? A kawana shower road. I hang off. What was that run beginning a road? The more now, pre woman, meow. Teacher said, Prophet Brewa. Or started chrono. One started to say, and I have profit the chamwa. Yes, a degree. This town started to say, put in the creton. Then a creton. Any then a creton. Said, yeah, drum, no one to be so there. Yes, a papa went to you had transfer a friend young quabetia bonechi. And what poor Sam and the way you met us. Whether you like it or not, was a catao. And Catesiano, I don't know Catapia. And no bad just when you're not on your bar. When you see a on your bar. On your bar. One open the front, open the back, open the side, open the side. A garment. On a minute say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi. Nakashi, my rasta and the back quiet. Some Sasa. But I saw them also 40. I saw them over here. I want catchism over here. I want quite massage over here. I want to think of one and Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who I saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is Profobu Kwasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come some dia, and you test what Puamani Kwasiapandia, and the baby one. Report yourself, and send when you pay invite you. Because you never pay invite to a chero. I want pass your word, manager, but you get before some, and I did a demo man. What you was so slim, what you was some Muslim, what Puamani Kwasia, what for many sketty, Pamponiso, everyone will become yes, and what do yes, repent. I am yes, I branch out, she will no one say, Opema, we am Kwasia, they know the free watching. We are Bushum, ya. Now you catch us a Sawagan, so I was a forget, and yes, why, or swap branch, a bit mad. They can't put us in the museum. When you want to, when you want to, do you assure it about Onimu? Thank Onimu, Ayubenimu, Kwame Yajenimu, Kokwachinimu, at why, what do be anymore? And I'm saying, Mobia, Emotina, so I quit here, tapping Penny, Fitania, Onimu, Tabansia, Onimu, Messinia, Messinia, Onimu, Ministania, Onimu, Asamaya, Onimu, Punia, Onimu, Osoponia, Onimu. Amen. And I'm soon for Apostle Quadmine. Anybody dear shame, you bet your trade young Poya when I said, you're more body than some nanny, young fans and parliament. O Brancan Samaduka Tavere born and Crumpon trade young pony. O Pam Kotoko Boja Sejabre. O Tibrecasa Shahin Kenyan Crumpon to the Biampai. To my Cassia du Tancassia du Tamponwa. Was a word to Crocra du Nikataban. Young Crumpon to the Biampany. Menkwa minyan krompon asidewura na asian samoso ansame da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu a woda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu chemtechia wocha ko chemcha ko bramo Israel no merema mukufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakochem techia ye da wa bramo apiafo Amensi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopu mapontumfo a woje pokokwa ahodi timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensiompan ka wona ase Kontonkro wia woda mansan komwe
okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama onyankrompo twediampo beni ono ani nyankrompo twediampo Yehowa oba de bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodra bombrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twediampo bade body nyamikasi Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah amen yedo body ase adofo ya jinkwa mezi aginam na musu mfa apostle kwadma twediampo yawe e di asam na soma mesemi pamre wi ase nkwaje sam na ba ofi de bia me kamesi asam no eye sekan etwa we mabu mfu kokomia ukuro yo ho aduro na sabre a wotemi nka beboa sinse baka wo sa guobo we anka banyansafo nka bi da biara to twedi ampo nyakopo ya wadom no wahu mobo na wama de pa bi achew na sabre ya wutie bi moja edaso di ni padie mafrosane na techema da bodwe mu a anyo bia na aye se obo ade a obo soro ba asase na hu mobo ne doba mezi agi kasa ami oba bia wo no obo ade nsa e do obo ade ya wase adofo mo ya ginkwa mezi agi ne topic e bari atu di ni se mfunsuo bi ye etimi ma etimi sai obi daachi mfunsuo bi ye timi sai daachi mfunsuo bi ye timi sai daachi na daachi no eni ha enti mfunsuo de hunu ne nne unye hunu daachi nti mi de mi ke wo ntemase etimi mpese daachi le beto na leta betwe obebu kompare wachi no ifo bo hunu mfumso no wachi so na se udachi se wo chase o baabi na wadi ye wo se umeduru daachi nim ti se no betie mi na no pai anadwi ahimachin awiye yi a dwir kokan ye meka bi se memfa mfumso ye ni agro debi mfumsuo bi nye o past mfumsuo mu ntintan odofo mesi enne udachiri unhuni da bia ena wa free mfumsuo na se yo na bra be kodu dachini mu no na mfumsuo na fe wu na chichichi sa eye de mi ye na di na be wie sei ti se wotie mi na mo adwenya sharp ma bu fumi enu anum tie bi no debi ma bi tie mi nyame nkasa nwie papa bi tie mi nyame nkasa nwie but wa free ase bu ne nkontan wu ni sampa enne wo da achini mu ena otonya ni hwe mfumsuo no sanka ene na ankonya sa de na oye ti se wo ye bibi na ni yetufa tie papa yen chamfumsuo mu nkwakire o debi o eti Paul ka sembi wo 1 Corinthians chapter 13 verses number 8 tie Bible 1 Corinthians 13 verses number 8 Bible nenkasa yenti obo ade asem yem free 11 no kwai free 11 wasi me ya abofra no Paul si me ya abofra no ya abofra me kasa sa abofra okasa sa abofra me dwini sa abofra me susu sa abofra na me beye pani no me gum frasesem no papa mbisa kwase breben na begum frasesem no abrante breben na begum frasesem no mami ewutie me breben na begu sa bre o mo frasesem bi ya mfumso dia yo na no kropo uti anye na mfumso bi a eye kes ukotomu a obreo the topic is saying mfumsuo bi ye to me say Wodaakye etinya mfumsuo ni mfumsuo bi obi ni mistake ba ko ye no wan sori biom one mistake bi o ye no eti mfumsuo nye pao ebi mfumsuo bi wo ho a ejija no ho am obi ja satanic yes power echiwa
eti wo ya what do you say wa evil spirit pe wa say Wodaakye eti na wo ya ne na no mi tufu se jai na wan hwe ni ya bra be hunu se asay Wodaakye no na wo hwe gifo a na wunya bi ene ne wa domre amen ne no nkwaje da amen papa so pa ma so nyese okwa na no de eniye mu yes mesraw na mpanyimfo bi atie me asu de kurem du so pese wotie bi na da atwo su Mfomsuo bi timi se obi Daakye yes wa frase e bobra bi sabra yi ena mi tufu se jai de kurem mi tufu se jai no ahani a e be se Wodaakye de kurem a boni die bi e de ba my brother my dear sister se e chichiru na kotam na do hwe wo se po e do hwe se po my brother what pa you yes obi tie mi sabre Mfomsuo ba ko bi oyeye no enne wontimi nsiri bi aso besi ne Samo aba obi tie mi sabre wa free bi ase no oni die ko wie no eti na to pekere se Mfomsuo bi ye tumi say Wodaakye eti se wotie mi ne na wonya futufu a fo futu ha ampa Wafutua, Yesu ka semi wo the book of Matthew 22:29. Aje kwa Messiah. Matthew chapter 22. The part of verse 29. Was na Yesu was one say. Yesu she domini din no say, "Hey, mofom munum transam no. Munum transam na. Kan yema bi ade Mfomsuo ba makom kama dwane de dada." Yes. Mofom munum transam no. Munum transam no. Eno Onyankopɔn hoɔden. Onyankopɔn hoɔden. Na se ka munnim Mfomsuo de Mfomsuo bi de timi ye nipa bi a biso bi Mfomsuo ba ko ye no na dwuma ye nyina firi ne nsa isi ka firi ne nsa one mistake Mfomsuo nye pa Mfomsuo bi ono a etimi se Wodaakye awurade a wo ye na be hawo nukrem bisi bia obi ono a obi yin se gusu awo obi yi nyinsa bi agusu awo ayamfumso no aye no obi so yi ba ko wa ngo biom because wa koyi brimpo bi adan atu agu wa koyi brimpo bi atu na twene tie bi ama biom asamo wana ma mi hwenu ansu dabi hwenu TV no dabi fiase bompa ye sro ba de se ba de humimobo ne jai brem game no brem na wo brem hwan wo na nya me ka bibia chew say Mfomsuo bi timi sa Wodaakye so be timi na nadwi atie me awie atie me no pai atie me ahima anka no ogye bi ba so bia no Nyankopɔn humobo brani ni bia no Nyankopɔn humobo ampa wow obi ayegu yi ba ko wanya biom tanu anu TV no dabi da o ka se fe nya fo da bia ni gu dem Mfomsuo bi tumi say Wodaakye ene wanya sika atakwala no opebi unya bi sika ba kanyo betimi ahweba nti na awura wotie me na hwe ho yiye wo Mfomsuo bi ye wabrante Yesu was say Yesu kasa kira mo say mofom na munim transam munim trust munim ene Onyankopɔn hoɔden munim Nyankopɔn hoɔden no munim sa de ti a anka mo mfa Mfomsuo bi ebi di Mfomsuo bi di agro master tishiwi wa bra wo ye graduate awunim se wunya just we ye potential minister na na wo so wo hwade o sell life isa say that we so this year pa konya didie betimi ato hwabrabofo a wo etufura wuntia efi adidie beto no efi wo de mpatapa because impanyimfo wo krom wo baye wadwene say usunu wo ban ti ye mfa ma wo yes ye pedini da fam fena wani be bring kwase ni bre oba de mfa ne senka amen wadwene sharp yes na tie de meka no yes abrantiam wo jai subana wo mu no mami jai misi mami bi hwe me ne ode ni sabon yam ode enhwe bi ye tuf mami kasa kire wo bai so no jinsam ene agye won sam okay my brother agye won sam asa de uga bi ahwe agu na tiam no necessary we ne asesa necessary we ne asesa o necessary
na comment down no what be na ohiegu aso anya pe but the only be bako no osim so as one fat trensa ya frau as one fat trensa if adwina ni bebre adwina chere se ese se ngogu so yim sorry that's why many when we TV no to count Proverbs chapter 19 verse 2 verse 19 verse number 2 19:2 okra nim dia bono no Bible hey we are Proverbs chapter 4:27 okay what's what okra dan nim dia bono no okra nim dia abono no enye enya dia ba ko ba ko okra nim dia abono enya ba ko ba ko se wo ba bere papa na de nasi hare no obi nsusu a wotie mi ono nso bonim oye hare oye very smart wo bonim no oye bone wo de bonim po no be sa anti na ye nya nipa timisam titim na kwan timisam chinchim na kwan na akoma huru tie urade akoma story na tie urade we jimisam no chinchim wa kwan na sa wo da ache a nefu akoma huru na nyame amom ye na me nkwan be ye de wo wi aso be ye de wo wi ase wa meshi wa meshi be de wo wi ase wa mewinsa be de wo wi ase wa mebokro no be de wo wi ase wo bai wani nsu ade na wo gina se me nkwan be ye de wo wi ase so manim so hwanu anu TV no try Bible si wa kwan no hwe oni ye bone no chinchim wa kwan a nipa timisam chichi na kwan oni mdia no nyansa no wa bone for sam no akoma huru tie urade chinchim wa kwan pani for akoma akura tie nyakopon ene wa ma oye Omo san bi. Ahonya die ma odipanya na fopi. Ade ba ko dangerous ne se. Ene obi nya sika atiye ma wura fie. Ya ye ni o. Utunu fa wo mfa. Be a wonya yie no. O kasa kire no a o si yo mate. O ye yie o se my brother nya ni futufo. Ne dollar ni futufo. Ni gold ni futufo. Ni cedis ni billions ni futufo. And yagopo hwedin sa o se hey sika no won tabai. Eti obi ma sika na tu. O ma ni tufu akwa mu a. If for do ba level ya wan kasa bum say yes over down ahunya no awunya ye no e mo binya na fopi na fofo na fe na mfobia be previous ankata ma na wu ni sika no omo mma wakwa mu fe omo na e ba life san krofo no so bomba no omo mma so ma e dai omo ba for mistake so omo ba be ma mistake yes and dear brother my dear sister, mo adwenya sharp. Momro ni nyo contact type fe de otufu no a oben no no wayi na sinjan. Mo apam na free life mu kura. O da so kuro mo fo ye tototo. Fo so hu nya tototo da. Na de hu atrosam no. Hu atrosam. Onye dwane ye. Ni pepi. Person ko hwade was ni pepi. E de fe therefore na no mesama da ma. Ko fo bi da mu. Ko fo bi o makwa mu a. Ye ni nkwa. Yenchen empanyimfo minister say amayofo kofo bi won akwa mu Bible so mo ye den o mo defe therefore we patch when you friend therefore enyo bi asabi esini ye enyo bi asabi o tetwa enyo bi asabi ye pagya na si na kontra bia enyo friend therefore no therefore no sin kofo bi enya o therefore na dada wo enyo nyamfo therefore kofo bi wo hon mu a so mo man na da mu a onya bibi ni o therefore mo adwenya sharp wani mra wo so den kofo bi wo makwa mu a omo ya dada fo o fun won kan chaw da but your uncle for be omo dada ni pepi wo wi defe o therefore no mu di o therefore achi omo nto therefore fo popim so therefore be hwefam se pim popim so beti tikikum o therefore hwefam and no bisham sabre wa frase yesu because onim krofobia no opija wo and na me sa so pija baby yes bi du baby and normal balance yes on me balance yes if you say we no bia we tie den afututu oba de fare sanka amen to de man krofom pija wo odafu ni ye kamfu di afro ye kamfu achacha ya mani ma de fa na achacha onim Jesus kire no ko ya we mfa ne sanka amen eti nani wa dombre enenu nkwaje Proverbs chapter 4 verse number 14 Proverbs chapter 4 verse number 14 Bible nkasa into obo ade asem we are Job chapter 35 verse 8 Bible nkasa enko boni fo kwan mu eti se wo tie mi abrante papa topic ni si mfumsuo bi ye etumi sei Wodaakye eno se anye sa na tede wo tie mi na wo mpa so be sei Wodaakye enko boni fo kwan mu jai adwaman jai hanta jai nsan jai na jai krono bo jai na jaza jai
na ntintuwa jai enye duro so chinchi enye tie babo wose enko boni for kwan wose me enko boni for kwan na emfa nipa boni kwan so enko fe nipa boni kwan so e so kom kuma ne ko fast highline ni mu a hai abraba de beje wonsam wose kwati no kwati sanya man free fa ne kwan so men sin fa boni kwan so man free sanya boni ne ho na sign ko when you jo in anam sabre who is great jai is great why young boy toilet de obe ko toilet was when you great on me ne kabin kwa ka obi be ka we yes me na me catch me say kabin kwa ka obi be de ka we am aden ya te na branch chire ban anopetututu aso no gina yeah Charlie Charlie, I want to say no pay. Charlie, cool, bro. Charlie, me by you. It's a long time, Charlie. Now I don't come. I won't go to Alaba, you know. Ever go now? Line no day. Without fag, I can't shine. I want fair. Just when you get 20 minutes. And my minions swap swimming corn, don't track rabas, almost great as one. That's why I'm in. And one with TV and try it where do I go? Once who sell that, I bet you be a face would be a year. What's you'll be in before with him? Oh, if you begin to make a say, what do you say to my baby blassa? You man, I bet shower, son. I say, I say, we live. Fain of fair, you man, I will yan and Sabla and Kadi, dear brother one. If you would decoya, dear, Sabla would tell me a man, what drink your shop, yes, or body of Vanessa and come in. Amen. Abrantia, can one saw that. Mfomsuo na nemu asa globi na wudi wo say that you need yes asa globi na wudi wudi na wudi maami wa brocho papa wa brochire otia na jimi sam na wudi yes sir maami wa brocho papa wa brochire na atiga na jimi na wudi na dia brochire wura ho na phones adana danie no atwo pieto atoto so bia sabi asa no a wo so won kwani na nam na pansam Ansan ka papa kuma en ka mami akoma from before akọ o ma trase egu ni se wani na ho yes dina nadwi awie anopai so ni me yadwene na be si hwe ya ji nkwamezi a chiri panya odu be bibi yes then the topic no so wotie ni ya mfumsuo bi ye atimi se ni padachi sabre mfumsuo bi a wo ye no ena wo ye o wo mfumsuo no padachi ni ni ho na da be du dachi krom no sabre hwe mfumsuo no a na di ka sa obi yes it's one mistake. Me see obi tie me say we ye de. E mama nkrofa fra obehu. O se mfumsuo bi obi ye ba ko bi pe. And one the last one tie. Obi mfumsuo ba ko ye ye. And na wabubu waka konwam. Oh. Ke konwam. Asemo. Obi mo di madu anu onu mo ama na. Ase ni kidney, ase liver. Onu ni ma de ko ase no. Onim. Yes onim. The doctor say ka okon no okon so doctor no cancer na. No he ni to. Onim pe face onu a. Anonum ne didie. Ana di wakwa wie be be. Ke barisa ne osugu di tirim anadwei anopai awiei obade ya wamfa ne sanka onya dwirim o se wonfumsu ye bi e wonkwa wutirim etu nkwa na hunu se e ma ye me hobone wankese wo se wa ye hobone awura wo se wa ye hobone wo se wa ye hobone sai wo ma maami e wo se wa ye hobone mo sai wo ma wo se wa ye hobone mo sai wo ma papa wo se wa ye hobone mo sai wo ma anadwo obade fa ne sanka onsano abrantie bibi chichew tufrim jai Job 35. Job chapter 35. Verse number 8. Verse 8. Onipa otesa wo. Oso onipa ene obi fomfo. Mfomsuo onipa otesa wo. Ene wo body for some plan say. Some di na wo yi. Wo body for some di unyonko. Abatanga na zanko a. Oni cement. Oso cement. Body for 70 90 bi nya hoto. Nipa otesa wo. Onipa otesa wo. Ene wo body for some plan say. Wankasa. Ke yisa ko ibi. Nipa otesa obayina be se wodachi okunu ya kono eno obi akwaduro su ade obi de hia akwaduro su akwa na duro aduro wura ya ode se obekwaduro su akwa ya ode so obekwaduro su akwa kum nipa ebe ode ya ode se obewura baabi aye nyankomade na bete se esi nipa na wu wei anwawa wei eti aduba kosi wuni wawie ye wuni wawie anu samna na betu betom da achi obade ya wemfa de amen wo mi adwene ne se wo tie mi na nadwe a me sam wadwenya sharp na wadwen mra ho so na wuni se wankasa wanya umfumsudie bi yo no pese wo da achi dokurim
Asei Wodaakye. Yes. Antu kwadroso, adro baba fie. Ati. Ukwadroso a me say me be teachers bi a kire wo. Yem be hyew. Me say adro na akoso sa no. Obi nkwadroso, o di bi abafie wo dada. Bi abafie, di Bible be ka kire wo. Amna na wutu yem. Obetu ofie ho. Proverbs chapter 26, verse 27. To two amana amana na wo kokotu no. Obechi enore mu. Wo abehwe enwam ti wo obi ntubi ma wo. Papa, obi ntubi ma wo. Ami obi ntubi ma wo. What the medicine woman? Yes. Aduro na wutu ni dwom. Aduro hwe so hwe no anu TV. And try cry any no. Dwom sa. And na wetia on your no wash ne na ya. The odno so obenkum say na fuadwa. Wo pam obi afre wo nchen. Anani si ebe bi sase ma no tade no wen. Ah, wakunu. Papa no wa no wen. Wakunu. Eti he finance am na left and right. Obadi awen finance. Amen. Keso e menu enu TV. Ah, wa ferry. Wa ferry poto. Eti obi nkwaduro so nkotu amena bi ama. Wan keso atu amena ni wo fie. Do tu amena no. Do tu amena no. Obehwe enora mu. Obehwe enora. Wan keso obi betu bi ama. Dabi. Watu dada. Watu bi dada. Eti enua no. Yes. Ya de kona wo gina so ye obi bone wo mu no. You very careful. The kulema. Watu bi wo fie ho. Obabi wan tomu aba betom. Yes. Hey. Wan tomu aba betom. The kulema. Enti bi sa Mfomsuo bi ye etimi se nipa daachi. Eti hwe Mfomsuo ye. You very careful. Na hwe Mfomsuo bi say ade wei ye ni too much. Man hwe ni e be se me daachi. Yes. Eti na Paul say me ya bofra, me kasa bofra, ene me nyini, me gumo fra se samuno. Just one man dey na ntoa so. Papa we start she yen. Now we age of 13 years and now we 72 years. Papa would say she unim so yolumai. Ah, na mpacho wi akokra wi. Debi. Na oshinana. Said you am not ashina no na aguso shi. Wow. Got to na won this time. That's why many about the infant senka. When you mra so obi master betisa. That you know, we see the rubber at all be me. That you know, etim Mfomsuo bi yet to be send nipa that you ayegu no no bi one kasa ma yourself medication. Mo prescribe no no mo na fofo bi chaw and about we use persuade and we use abrante we use wait na we say and now ko hia boys kese ma fro o peso of fro ba se ponko so nyanya mo ponko into okonum ponko dro to mi kasa ponko ejimi sa ponko agree say donkey. Tibo se fei okobe 50 hokor no start po. Yes. No start po. Be vibrate sa. Because elastic down ni kamu nyina. Na hojo. Elastic na hojo. When we say fei, my brother, when we say wonko wa wudi kam. Wa wudi ka wonkom. Yes. Wa shini pedua mo grease na. For trans station kwasi adire. Hey, Obadi awen fani sanka. Amen. Wo mi adwene. Amen. Ti nani wadom na nanu kwaje da. Yes. Mo adwene ye sharp. Wani mra wo so. Na Wodaakye no ewo ho. Ana Mfomsuo so ewo ho. Yes. Na adu ko pie Daakye krom nu a. Mfomsuo be jaw kwan. Na hu Daakye ni ye Dabi. Be ya adwene. Na be fa ya jinkwa na se ni se ya. So wo no kraje nkwa. Obesiesie Wodaakye. Ana ju obadi fani sanka. Amen. The Bible na some no can. Asem no do the book of Ecclesiastes chapter 7 verses number 70 Bible na kasa. What's chapter 7 verse 17? What's a man body for someone also? Me na me sure Bible. Me a printing press. What's a brand here? A man body for someone also. We are Job chapter 20 verse 12. Okay. I say me madan. A body for someone also. Hey, not just a body for someone. Hey. One Mfomsuo here no. Go yo. What's it no man no so abrabo. Na wan yi kwasia. Hey. Rebe ni hu kwasia ye no. Daakye no. Daakye ni hu kwasia ye no. Tina wo ye. Abonifosam na ogusu awo. What's it show yi? A man body for someone also. Me abonifosam no so abrabo. Na wan yi kwasia. Anya kwasia la show. Ade na bubu brema wuo. What's wo bebu brema adan. Wo bewu kwasia wo ma Daakye hu hunu Daakye no. Ati na die ya se wo be mama me de nsabole yam. My way chinroso. Chinroso. Babesi amede na ka misa oba de. Person nke yesi ka tetebra no po. Yesi ka krama na chiri kope dompe. Enne krama de fie na dompe free ball aso.
what yet wakrama Remy. and no baby shakwa grosso okoye for boys meaning non come to see yes for girls boom na neka and yes for girls for boys is why for boys abo e dia asem kure aba abo hey for boys kojulu free for boys we call for men any about the one fan say amen odachi no oba say no yes benye japadi wo but later na wo ton na de ko yade later na wo fight for your soul yes je fe niema no beton ina me kachiro e bebere ndu hunu bi bebere wo mantam ebie wo social media ebie edu wo lessons be say o take it atwo so wo fa nya dwuma e da wani mo twa enye da betu bu atwa so franya sade na mpafe be de ebesiu ate ewiase no unyaya ho se ebeso ewiase unyaya wo se ebeso unyaya wo se ebeso ntu de ye de opɛ enani wadombre wadi nya sha amen o po ho wo se ni pe yes jai keke jai free yete beto brebinu ati se o kwantwoma aso ni mataso kwantwoma nso ni mataso oba dia we mfa ne se amen wo mi adwin amen ewura unya wura nkosi da bida right unya wura nkosi da o kan the book of Proverbs chapter 7 verse number 6 okay Bible ne ngasa Proverbs chapter 7 verse number 6 no what's na be free me dan pomam onyo pass what so ho the ekobo no nson onsia kobo no nson kobo no nwotwe ni mu oso ofirifa me dan pomam ono ne dan pomam mani ahuna nkasa mu na me hwɛ ono ne ahuna nkasa so ohwem so ohunu se nipa na ekoi me hwɛ atete kwafo no no hwɛ ne mrante ni bi ni maba ni bi ada ne ntete kwa me hunu mmɔfra no mu mrante wa bi onso wa start wɔn ba bi onyankopɔ so ohunu ɔhwɛ free oso mmɔfra no mu mrante wa bi awoni tre ɔmo nya dan oni tre na woni tira wobɛtɔ fidiem wobɛtɔ fidiem ɔse mrante ni bi ni maba ni bi ni tre ɔmo nwene ɔmo ni vision they walk aimless and careless ɔmo ni vision biara de bia be sham krom no busy for nothing oni ba bia akɔ sampram wo pre montene wo so mo pre wo montene ebmen ntwia anajo be se we free bro no wesu to bro no wesu or the roman ambassador o snifa ni fie kwa so o tibi be fa ni fie be 4 times onu ani dani ebra odi resan ebra ade esan anwumre anajo konkon ni sumu konkon my way finfam bawo sa wa my way finfam bawo sa wa e no wura so de so kon kanyanko pa galo baji so utima me na yaw papa na yaw baji kosra baji koso di ma wani nya message betini atwe won abe nyanko pasa etu wura so dem won mo adane nkomhye hunu nkwasi akoma sudi faso eti mantene nti the word of God e no obi aye do pe ade so fon ta so do wayire catechism wayire master to wayire to fin kokra and so man gumbati Christian brother Christian sister man from them was said and no be see about non son kopem non wotwe Ghana mema Ghana nothing ma bom nam tutu yes dey go so Ghana me boy Miguel from bounce said enwa adwama yum say pacha why na go do for Bible so mo kinsa e kin kwantwea so anwumre ni anajo anwumre omo chese obekona mai won bi sambro no bi se atoko mai fufufu bakwa sheja ofu agunubu ni nyina 2 series aboka ni mama aguna boka gu no fu agunubu ofu sheja nyina 20 Ghana ye gunubu nyina 20 Ghana ebi so sheko ba omunya price debi obi anto obadi awen fan sanka what's na hwe obabi hia no obabi timi hia be ma no frɛ dwaman fotam no obi hia ma won frɛ fadan dwaman fotam to ntade young girl no a short skirt ye na nan from akatasia no and adan wo Ghana memu akatasia na akatapie and oba de so nyana furu so onyoba nti se onyana we onyoba hia na atade hia no be kase Scooby Doo no nam krom ni wasache crowd one man bi kura hunu munyonko man bi otimi say yes no kon kra yemu nwunu ashama wasache crowd asu nim fa so and na babo fun no mbon Ghana memu ba be sie timi wura henya tugu watam kwansa to shadow tintin na so ntem say na no say boliga confirm na asoma de sen na so chance akirim wo fra nyama fotam o fi atade be hihia wo nyama fotam wa ntade anim na kuma sene me na mtro babo no aba wo na kuma sene wajija na so na so so asoro
Ni 9 trani fie. I'm sure I know. Debbie. What's the 9 and trani fie. I was I be with 9 trani fie. You want you for the 4. To that you know say no. Oh, kwaba be kaso na na bre what fie na ya wo. Oh. Obadi we mfa ni say amen. Nanu wadom re. Amen. Nanu kwaje da amen. Abante boni wadwenya sharp o. Tie ba no. What's wajija? What's na so eden? Na so asoro. Ni 9 trani fie. Ni 9 yeran. Trani fie. Ni 9 yeran. On trani fie o. Na dey say o wamra no so ha. O say be hye no obo no so. Say o wamra no so ha. Hye no kro we so. Say o dwa so. En no bi tiri kwa trek. Bitiri kwa trek. Asabla ba wa hye me sabre. O free pokias kwa twempra o kaso a. Ha? No bi so fi kaso kwa twempra wo yibi. Ebe. Traffic mu. Body ya wemfa ne say. Amen. Na branch we bia wo free kwa twempra. Ka bia wo free besi kwa twempra wo budulam. Ka bia wo kwa twempra. Na camp. Liberia camp. Hon waduru. Watwem kaso a. Tabe ka bedim. Wo free madina kwa twempra. Awa Liberia camp. Ade. Tabe ka bedim na pacho jama ya okoboy. Wo bedu na afem so grante. That's what it. Ezo emanim. Ha. This no bubu bless no akeka na siesi no asam fie no kwa. Ko hwe ni difobia wuwo. Na nkofo so de nam ho. To de bia kwa yi asa awrewo. Ko yi to de bia kwa yi bi asa awrewo. Kedi odam paso a. Utibisa nipa oda ho yi ndifo oboafo papa bi wokọ. Na nkofo bi asa we yi na so. Senator Job 20. Can Job chapter 20. Verse 12. Verse 12. Sa adebone. We are not above. We are not Job 20 now verse 20. Okay. Verse 15. Okay. What's it there? Sa adebone. Yeah. What's it? Adebone one. Eye wani mo frem. Yeah. We are branch na we jira. We see we. We in petition. We are sa. Onyi mo ba so we. Wanyenye ma rough. Ade na enye kra o. Ana yoban. Boni bi die wo abra bomu a. Uti aba nwi aban. Eso emani. Enu enu TV no. Enu enu radio no. Tie Bible. Sa adebone yi wani mo frem. Bible say o ma boni die wan. Boni die. O ma ni wonu dan. Frem wa. Na wo de sie wo touch na ma se. Ni ye kana so nyai obejai. No apia hye fa. Wo touch na ma se. O so ajai o. Opia dan. Shen touch na ma se. Wodi adona na wanya mu. Na se una wo si wajai. Na se unyai. Na wanya mu. Na she touch mas wanya mu. Na o mani ka ododo mu a. Wanhwe ni yie na koroku ododo mu. Eni aduane ne be sachira wo nsuru mu. Eni aduane ne be ko yem ne ko wura nsuru mu a wo da. Be sachira wo nsuru mu. Sachira wo nsuru. Na be ye ko chira wo yam. Da chine be dani yade boni ti se wurutia wo yam. Etu wo be mu na be dodo. Anya ena wo mene boni ade dodo agu yam. Wo be fibiam. Wo be fibiam. Wonya ko pa be bu afiri wo yam. Ko po be ma wa chire yade bia be bo wo sa setena boni ne mfomsuo na na mu no. Ate udi awie nkwa bia wi nsa utimpa ya bisie aso me kai mudo what is awo ye tufu se jai woni we na me body ni ya wo de e fro se ko si be jai ma bia she fa Wosiasi. O touch na ma se. Ya ko sie wo ana woni bia we ba bra se ko mudo wo so bi wo ti bi de se ntaje ma. Very good. The one that one na ayo from na ye tufu se jai na so nya na ye fro se obi ni we and so what pass the ashafa. Yeah, what that chama. Again udi na dia sie. O ma me frau. Na ma me nyare. Na da me nyare. Na me nyare. Na papa ko dem di. O papa steady who say. Ko do da so asetire mu. O se na me nyare. Na me nyare. O dia sie o touch na ma se. Na o ma ne ka ododo mu a. Wa ni hwedie na koroku ododo mu a. Ana di owo ni brew no. Ana di nguase abrew no. Ana be sa o da achi no. Ana di oba de ntie o. Onfa ne sen kam. Onfa ne sen kam. Do su woni mfomsuo so onyankopɔ ya we hunu bobo no. Ana me se oba de se huma bobo. Huma bo ne san wo mafri tumi bi a wo hyem wo. Because boni die no mfomsuo ya wo ya na Satan de kwagye. A spirit opese counsel. A counsel na wo je wo a enye ye. Ti anadwe oba de nsa no. Oba na zemi zemi. Fa wo dia wo musane megu so. And deliver our spirit. And deliver our soul. And deliver our body. Wana zelmi zi adiri. Mami, ten one to asam nantre. Debi. Ten one to asam nantre. Debi da. And obi pian ne ba.
ne ba opiepia ne ba se ne ba nkɔbɔ adwaban ɔnkɔ se de maame ya abo mama ne kɔbie opiepia ɔno ane ma ebe bisra do obi de fie yie no ɛsɛ obi fie the book of Leviticus chapter 19 verses number 29 abone mama warning tie Leviticus 19 verse 29 what's in how baba ho say oya maame ye ti na ye ebi ma sei ebi mo man kasa sei ena wo de otia ye wo ba no on sei enso wa na wo piapia baba no no se mi ntufu sei empiapia baba ehura wo baba ho empiapia baba ama no mo adwaman ama no nkɔtwe mpra nkɔbɔ adwaman anya saa na asase no mo adwam ɔse ye ɔdo how be brɛ wo yes na musuo anya asase no so ma musuo ba wo so ɔkɔtwetwe abɛka ɔkɔtwetwe abɛka ti na ye yie wa na wo piapia ba oba dia wen fa ne sanka amen say mfomsuo bi ye esi maame bi anu no aw so no apia ne ba bi kwa awade bi ada kwala ne nye na so hwa akwa ne din odi friends odi body bra wo nti tu banche bra wo nti ohwe di no se ne ba no nkosa awade no banche na sa body ne so asa efe na waye den na aba na akoto atiri nche mu aba no so kokobɔ mpoa akɔgo nwɔtwe na ho kyera ka wo so hwe me and the one who put us over ban cause and kwasi awade no so de bia mo mani bi wo mo a mo ma ye do do na ware yes bitimi hye mo mama awade bi abai we ye ni nye ho na wa pia so nko chinchina twan asamo aba wa wo so ma me so tia wantie wantie ene one so wutie bia ya mo fo so de ma wura ye no awura ye wo be ya akosi awie wo bi o unyan kosi awie yo ebi unyan kosi awie ye to kan the book of Isaiah chapter 47 Isaiah 47 verse 7 wo ka say eya musisu amadwe ye mo say obeye wura kosi da amadwe no eya madwe na ye mo saa won fa yeri ma se wakoma mu dwe mo so be ye wura kosi da eti Bible se mu ntiere mo fa de mi kan hye wakoma mu na ka wa wie ye na ka awie ye no da ache no oh hallelujah amen Bible kasa e kasa do kai da ache no kai da ache ka wa wie ye yes me se abirwa bi kai ba bi obi ka awie ye no when you futu for me koto sa atire da bi wo de otie ye watie bato snobo me preach obi to be say this man the craze me and the craze that be craze wo be cha me wo de ni yesu you cry by homies eno de ye wo be suke Proverbs chapter 11 Proverbs 11 verse number 5 verse 5 pay for train pay for we are Proverbs 11 1 21 okay o se pay for bi otie no otie say o person nante pay mu no ne trene wo trene no e be trene kwan trene wo kwan wo chia kwa wo trene ne be trene na obaniefo be hwiase wo di boni de otwum tan wa wi anya fa wo be hwiase awo na body fusamu boni fusamu num ana mi tu fu say enfunsuo bi timi sai onipa bi daache sai man de bona don wo ye na enfunsuo bi ansa wo daache no wo baby yes oh baby yes unru honti wadwe ye say wawuni wadwe ye say wawuni verse 21 verse 21 say there ampara Proverbs chapter 11 21 here me patane Proverbs 11 kan yango was ampara we are Lamentation chapter 3 verse 39 to 41 ko ampara obaniefo ni nipem onye go pass me kan kire o say do kure pa o chem wanya won ti say udi bone nko a we yam fomsudie bi wo mpa dia you very careful woni bem anya dia be di bem e wo fomsudie a we yam da na atrenefo asefo de atrenefo asefo de wo beji won kwa omom nkoto atire nchemu ba dia se me kan kire na nadwin o doba na zia ni mezi adi o fa ne senka o mi adwene ni o ma adwene nya sharp adwene nya sharp wo be kire wo hwe was a balance. Take the wura. Never pass a wura. To a man anya sharp. What happens it? Hey, the Libyan preachers might be sharp. Yes. Anya sharp. I say magic. Yeah. Oh yes, already bottom. So why find sharp? Was it Adenaira? Hey. What in sharp? Yes. Lamentation chapter 3 verse 39 aden no nipa otiase aden no nipa da sadi a otiase odi amane ho abobo enne obi akodu nda achinim ene wasa di amane ho den abobo abrabo na twese no yebisa question abu no question no bisa aden na obi adu nda achim esa abre obo pina obere mo tiri bonim bemma otra bonim wo bra na onkodu da achinim ona nne odi abobo awana mane. Hey. Hey.
eno obi se kwase adenti eno nipa out ase eno nipa sabre wu wi ti ase odi amane wa bobo odi wa mane ho abobo beri mo tene bonim be ma o tena ne bonim no wan firi mu no abe se da ache nti no muma yam pepe ya kwam wo de wa enti bibia na de be sha bonsam ye bibia no wan kasa start bonsam na ma wo ye fomu wo fomu ne na so start bunkunta o se yan kase yan pepe ye na kwam ya kwam ye hwehwam ubehwehwam no wo se adie gwei utimi se eye event bi na ato no kwan ben so eye 1983 abrabo 2008 abrabo 64 mu abrabo 70s abrabo ena ne utwa so abande se wutie me na waba obi twa 70 obi twa 70s mu abrabo eso aba ate obi twa 60 mu aba osi so ye tu fu wan ene wo twa so aba hanti waba ne na wo 2023 2022 wo do 2024 mu a eko 2025 mu a sa abrabo na wo ko twa so aba obi a 2035 what in your sharp yes muma ye pepe ya kwam you wan kasa pepe wa kwam ye hwehwam na wa check wo ho muma ye nsani me rade nchen yourself na check it but who say o ma wo ni Mfomsuo mpa kasa dodo you are very careful kasa em Mfomsuo empa kasa dodo na de osankan na no sankan na no oyo nimdifo adenti kasa bi akoyi kasa bi akoyi the Bible ya one with the book of Psalms 4 verse 4 Psalm 4 say bufo verse number 4 you very careful into obodi asem wase mu bufu a wase se obufu munya bone hwe ne wa ma abufu no bone empie mfiri mun kasa makoma mu hwe ne wa obi wo Bible ma won you ade no asem no ka no ode papa hwe wase obufu a munya bone hwe no hwe no anya bone wo obufu mu mun kasa makoma mu dabere wo obufu no ba na efe na no abie ai kansam ewie che abaye adeso aso ina wouldn't now o shout for help anadwi anopay obadi am fanisa amen o mi adwiri amen papa o ba bi adu I say we can do that papa but so we future then should anya bright future na ye blare and I was first thing future na ye blare what you say picture na ye blare ura ya nto hai future na say say hey Mr. Mami bi hwe ne ba ne din wo hu se ne future say ntimi nkasa agye ne nsam how obadi amram amen ise amram amen ise amram amen obadi ona odi asemi suma am se ko wi ase o pe wona o de be gye krofo yes ade nyansafo ne tia wona o pese o firi won Mfomsuo ne tia oh yes ti hu san krofo ne mo amen nyansafo fie ni yes eni difo fie ni yes body a wemfa ne san ka amen difo ne nyansafo a wo hwehwe se woni onyankopɔ bebom anante wo no kra kwan so anya sabi awo akwan so abahye proye kwan so body a wemfa ne san ka iman Proverbs chapter 12 verse 15 ojimifo kwantinu ne so Bible so obi a wajimi no ahu wo ya ne den ne kwan a onam na tri won ani so na de otia futuo no de otia futuo no oyo nyansafo Mfomsuo doctor bi aye Mfomsuo bi opra obi komu no odinadwuma ose muyo eyo kwase obeka Proverbs pekati muyo bi ade bi o take it serious nurse bi e di agro chapter 10 ye pania wo tobo ewo mu say utibi tuni say na asi wo yes why excuse why ade but enyo bia na atuni say be tiako we pro bi dachi unso ba ko bitimi de pro yes yes sir pa na one day enkosi level now nti pa choso jona de ya na e dey ye ni patundi agrosa di obi tuni di agro na mo bi to ya la no Mfomsuo ye ashe da ye ni se nyewa anse wan kasa wo pawti bi pro ejo ni pepe se wo unu a hospital wa unu se wo no a chere sisi ewa one mistake press see bibia the Bible say me can show Proverbs
10 verse 23. 23. Amumuyo. Was it a dear friend of Muyo? Ayo kwasiasa agro. Kwasiasa agro. Be the Adobia de Pebino di agro. Na nyansa de. Nyansa de. Eye humi perfect. Me eye humi perfect. Obi de Muyo. Amuyo no di boni. Amuyo no di boni. One mistake. Ayo be a pressure plan. The Panadina. We need definitely say de way sabi na nya hania. O pa wi na wo say nya hania. Ujimi for kwetro na ni so for be ade bia wan to kwada. Ayi my brother. On was say. One mistake. Mfomsuo ba ko pe. Wetimi asu obi. Yes. Life. Mfomsuo ba ko pe wan kasa betimi Asei Wodaakye. Driver who one mistake na wa kunko for you. Who just one mistake. Why? Kunko for this year. One son no mistake. One son no ya. What this station? Wa bra ya can win. Wa bra ya can win. Wa so do mistake back. We just say Wodaakye san for Wodaakye. We just say Wodaakye san for Wodaakye. Adey. Obadi wa fani san kamen. The young boy ye tutu enya mrante obu tutu a na mrante shetu ada wadi you say netu aba na ye banchi dia wa kaso amanim nu oba ye be di tu dia agro keka asetu no se be yankum ye say aseti ne mama tu ya be ye yankum na mo di agro obadi ya wa fani san kamen you know the jago adai ne ka no bi the ka kum no obi tete sia se kana se nkum moto obi dig again na mo chiri one mistake obi mumuyo ayo kwasa sa bro osumi skills Mfomsuo ba ko pe with me lose life. Oh yes. On sorry biom ko unwo wo ka so ko sese isu obi aya de so ama ne papa ne okay one mistake ko ye anya de so mo bi na ya yan so asa kwa ware wa ko ya de so atu bi de hie so ya abai we bra and ebutua so kra so ani en so de abai we ana ya piamasa awura okwa ware bisa wate we making attempts so many base we ma wade so ni ma wade me kan samwa nipa brabo a omode to chacha no a aw obadi enese kan na manfo didi agro no achi ato e dia na mo che no wiase one mistake me lose life awu yo ene obi ne hwembo e kra opa adwuma yese mfa no ni we to hwen and don't one nine you numpo watch out ye be you na ba ko afra you nsa ba ko adenti na mo di enime bi di agro na we man yesi boys bi asia na boys to kwa hunu bi amfa so bi ani so obadi amfa ne sanka amen abrante onyankopɔ se mintu fu ne yes to free set to trust some you wa hwe ni abese Wodaakye yes ati o se ni anyansafo mbo the book of Proverbs 13 yanko Proverbs chapter 13 ba won nkasa me patch of verse number 20 verse 20 any anyansafo mo se ni anyansafo nya den emmo ni anyansafo mo no wada no anyansafo wada ni anyansafo na do de no bo kwasia no we are Proverbs 4:26 o se na do no bo wa ya kwasia no kwasia be na do ho abo no ohuna mane o so be huna mane o do de no bo kwasia no be huna mane da acha yes ati do de no bo kwasia no na mcho babo no be a printing play ma wa dwen nya sha ne no wadom ne no kwaje na entrance ma boni dokro wo sa be ko commercial break aba ya kwaba nyamia kwanwa wa uju brazia ko wabisa so for ne yiri brazia ne dia wan ne to mu hima brazia wan ne so ados wan enka ho
I want to be quite so I was now cross no budget. Now just had my sacrifice. The cat was a giant. As some was what do we become as of what I did yet? What told so? Now was I from a two was yet on her own. Holy pretty my hard loss. Near accusing or top of our weapon. Means our year to a woman. Yes, short draws on Conwa. What you do goes never just still our bonny yen to be whom country. And I was what immigration. Also for to anoint away. So for Tom Kuto, what shall I say? Now, Mrs. of 4 years, Moja, the obeys. Now, I just want for wedding. What fun would you watching or check? Yes, Moja do our tongue. Look up boom kunta. Now, yes, Moja, Cassia, Cabin Biaton. Cabin Biaton. Aqua so bolo catches yes, Moja. Now, my man Ghana, that bad is but I forget you. When we saw with your Tamanka. What an answer, yes, that's what good degree. Can I put something in one's wall? This is a Kawana shower road. I handcuff. What was the run beginning a road? The more I will pre woman and meow, teachers and from the brewer. Or start to chrono. One started to say, and I have talked with the Chamwa. Yes, a degree. This town started to say, who's your put in the creton. Then a creton, then a creton. Said, yeah, drum, no quarter besuda. Yes, a baba web that you had transfer friend young Quabitia Bonechi. And what poor Simon, the way you met us. Whether you like it or not, was a catao. Catesiano, I don't know Catapi, and no bad just when you're not on your bar, when you see on your bar, on your bar. One more open the front, open the back, open the side, open the side. A garment, ornament say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi. Nakashi, my bar rasta and the back quiet. Sasa some Sasa. But I saw them also 40. I saw them over here. I want catchisty over here. I want quite massage over here. I want to think Kokra. Oh, one and Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who last saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is Kofubu Kwasiana, and yes, a Babu mention, not a Babu, but come some dia, and yet there's what woman Kwasiapadia, and the baby one. Report yourself, and send when you pay vital. Was you never pay vital, but Chero, I want to pass your good woman. Manager Padia before some, and I did a demo man. What you was so slim, what you was some muslim, what woman Kwasia, what woman is getting, Pamponiso, everyone will become yes, and what woman, yes, repent, I am yes, I brand out, she we would know. Obama, we am Kwasia, they know the free watching. We are Bushum, yeah. Now you catch us a somewhat units who I was a wolf forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in the museum. When you soon to our nation, do you assure it about Wonimu? Tanko Nimu, Ayubenimu, Kwame Alasimu, Yajenimu, Kokwachinimu, what do you be anymore? And I'll see Mobia, Emontina, a quintia, Captain in Fitania, Onimu, Tabansia, Onimu, Messinia, Ministania, Onimu, Asamaya, Onimu, Punia, Onimu, Osoponia, Onimu, Tiababu had Masaya, Onimu, Onimu, Filistashimania, Onimu, Tiababo, Emontina, a quintia, now what? And I will to him. Oh, go and walk for oh, bow now. I'm trying about there be Yamaju as a kutu. My son, I make a job. I'm more be a cinema. When I was a mobile day, a cinema, or mobile day, a cinema. To Nam Crom, no, you're watching Yana. Pine, you're watching Pine, Ales, Pine, Ayuba, Pine, Tanko, Pine, Nasali Fudu, Yanabati Pampa. I do what you do. If I'm a moon, so one of me preach at you. Walking a shop. Yes, never a children. I walk back a cray. I will be me free. Free podcast watching power Kaswa. Who watching plan did traffic in 3 hours. Now go 4 hours. I had a papa. Then one with TV no Babisia would take us watching plan. Long journey. Traffic a bit dim once. I could see a friend say, who bet you some good Jansi easy. Who Kasaba. Kamana who Bono at the Bona Koyano, who go for how Kofa Busio. I hear the man with the traffic. Our blessing. Bemma will be free of a pram. Basi kwa chimpa amasama ade papa ukase ntaje nyoma yenu kwa traffic as I won't count abese di musa kwaba na wankasa speed that would be ubedu na ave montonte that's why many who is our pastor Jania ede who is our prophet Jania ede
na so fo na tongura muti dam o ye dey do ma message na dwane na wo adentia o se na mo fami awurade na mo nya dia mesia na wan ye tifiri na no so fo na nka etu so wante ana muti dam na so dam o ye yie na nyim ka na mbatu na so ni za fo na nte ye no babu we ni nyire follow apart from babu we na so be nyame adwuma dia minim ba bi ko abede o be he adi aye nyankopɔ adwuma tie babu no bue na de pakra bia Mfomsuo gu asase so na wo hira wo nsa no na wo hira wo nsa no adwuma de wo do ye no nya ye no yes no hira so wo be hira so ma wo na wo de ba fa hallelujah amen get on board hours amen odofo asem na aba no yes topic in the down correct Mfomsuo bi ye Betumi Asei Wodaakye what to be more do any bubu kaka we kaka ya enyi bi tie mi sabri akai wo je nyon kwade hu daakye a ene ni agi opanyi bi su hu a ene wura ko kaka oti nyani yi pa papa amu nyani yi pa but udi diagro diagro obi su di diagro hey bese Mfomsuo bi ye Betumi Asei Wodaakye no bi na ayewo Debi ayewo yeah na wo ye wo bre wo na ye wo ti woni mra wo so na Mfomsuo bi ye ni Betumi Asei Wodaakye Proverbs 4:26 kai Bible ni enko Proverbs chapter 4 Bible ni kasa kire verse 26 Bible ni kasa into obodi asemo tie Bible wasi tata wanamon pepepe se wo tie mi wanamon ni na yi atata ni pepepe tata wanamon pepepe tutu wanamon yi na ma wakwan nyina ntim na wakwan nyina ntim wodo kure kwa so tata wanamon yi Proverbs na kawa top 3 okay Proverbs chapter 12 verses number 3 verse number 3 was it there was onipa remfa abodosesem so enti ade ba ko ya wo wiase ni wadu yo se wazana na emu no wetman watim ubenya sika no but also onipa mfa abonefo ya so nyadai onipa mfa abodosesem so ntim mfa abonefo so ntim wo abrabom da no onipa tini ni dia obetuma fa abonefo so nya but that no ntim either you die no just can ho anase beduo na wote asna so na says can ni ho afi unsam wadwe o si nipa mfa abonefo so Debi ntim wo abrabom onipa tini ni de woni patini ni de ni hini empusu hini so mpusu da because when am training kwa so sabre utie mi kunkunta ne we abonefo sam bi ba how that Proverbs chapter 14 ka Bible ni anko verse 18 tie Bible atete kwade a wodi atete kwade ensam ade a ebesere da achi ade ejimi sam nkwa no nitefo de obi o nitefo de odi nimdi asehye ne ho di asehye no se de be won kosa ne da achi unyam do asam tu kwa yo obi akwa jimu abrochi aka obadi awe mfani senka amen ewura twa wo ye wate abrantie oni mra ho so waye bi eye wo history kakra waye bi eye twa anya sa wo be say da achi no da achi ye wo abrabom fitiase anya ye se na wie ye so ni mu a abrabom fitiase anya ya se na wie ye no wie na ya nti wie ye to ka Bible say wie na hu the book of Ezekiel 7 yes Bible ngasa Ezekiel wie no 7 wie na ya verse number 1 wie ni yo ready asem ba me nchese ready asem ba ye na oni papa so ready nyankopɔ ka kyerɛ Israel sase ni ye Ghana mrante maba wani o wie ye riba ntiana ye ba mrante ne maba obi so wie bi ba uso wie bi ba uso from bufu ba uso oni bufu bi ba uso ku akwan ho aten obu akwan ho aten me wachiwade nyina ba ba uso bi ba wakwan mo me ni renew ho adona mo bo wa shawo no wo mo bo nsa wie no wo kwan me ma na ba uso ko no wo wodi tuo kwa no bo ohun mo bo wo wo ne no wadom re ne no kwaje da jai krono ne je wudi sam jai yin sai go jai what ne jantro jai of wodi tua no kra na utantro true for
Proverbs 22. Proverbs chapter 22. Verse 3. Verse 3. Only for who bonny eba. So only for who bonny eba. No, did we hinta? No, only for na balance. Yeah, ma balance. But can Proverbs 3:16. Okay. Right? Only for who ma balance. Nante te kwa fo fam. Nante te kwa fo de. Wo fam. Who to no oba. No nya asotwe. No akonya den. Asotwe. Nkofo bi gugum. Nkofo bi didam. Ko bi ko jail. Ya sentence nkofo bi. Ade no ontwe no no ode no ko fam. Ensa Wodaakye. Debi. Ensa Wodaakye. Debi. We are doctor. We are policeman. We are soldier man. Ipacho, adwuma be na we. Ensa Wodaakye wo. Debi. Mensuya obi wate. Debi. Can prove Osenkafo 3:16. 3:16. What say, dear, men who be on we are see. Yeah, na Solomon said, dear, obehunu we are see very dangerous back with Any atemubia, any abrabobi ayati ubekwa temubia no. Aboni for some war. Baby aye law. Yeah, adwuma ho. Yeah. No mo semra. Lawmakers no break law. Lawmakers ni break law. Wow. Lawmakers no on break law. Bible kasa. Wow. Lawmakers ni be break law. Hey. Police ni aye kromfo. Wow. Police no here. Police ni aye kromfo. Hey. Okay. Police ni say kromfo. Soldier ni aye kromfo. Hey. Lawmakers ni be Amu break law. break law. Me na mtwa Bible. Debi. O si baby atemu oni ye mra ni ye adwuma no. No man ka say di bone wo ho. Any three ni bia. Three ni bia obewura so dem mo ye wo ho. Three ni bia ba bia si ye ka nyame asam. O so mu yo so do. So for pass adanya za. So for Daniel za. So for Petro the connection man. Hey, ya we hu ye mobo. Amen. What bani sen kan. Amen. So for Daniel za. Azamu za. Obadi ya wan sen kan. Amen. Beko hospital no. Baby obi ko pa yaresa no. Homom ni ye kodi na wuo. Ene necessary wi ankola ton. Obi a cheda ko tues ka so pe babema to wo to wa na why Swapping. Swapping. Swapping wa Baby swapping. wa tu ti sa obai bibi sense to ye buy a hwensel I flat. Aye. Debi. Haram. Kofo mako kofo fie da How? kofo mako kofo fie da ame wi ase ye what do you sharp? Yes. What you say ketwe ni hu David Mfomsuo ba ko ye oh bless us 21 verse 1 Okay. When you told wa e ko fa be say Israel yanko The part of First Chronicles 21 verse 1 verse number 1. Also omani kan oman ne kan any ho asotwe. ene ho de yi Asotwe. ho asotwe Satan jiretia Israel. ade wa ko ye ni medical ma catch yourself Mfomsuo ye e spirit nti wo ya wo hu what's Satan Ujiretia Israel Opiapia David say. Opiapia David bibi piapia bibi jejewo kwashi bodam bibi piapia she say wani monyam bibi piapia buru say wani monyam bibi piapia buru say wani monyam bibi piapia ena abawa bi awade ni yawade papa na nakoma adini ntinu ntimi ntama spirit ni piapia na wo sori afia awade na so kwan hina wo kosa abre papa bi agya ne yero onu kwan so my brother agya yere why then ha na go fa no she nobody wu ya bobo don't know me na me catch mo adwenya sharp papa a man wo obu odmu a one hwe di ya asa don okay ati ai ma chi don na kro dingran na yete no bati bia han ne kankan yo ko ba na ko fa na ba sesi yi o ya ade o su niam abo a we but ade o ba ye wo no tu ba se we ba no kita different shape ba okitari na atwork no kita na atwork snob to ba wi on ne trouble so mienu miensa ko afi ba ko ona ba uni circumference oni diagram so should this Charlie as a demo me that and come say we che we yo yes if na bo so shall double space what do you sharp me
ate mfumsuo bi obi agya awadeɛ bi ma anko yi ama no and they me preach awadeɛ timi awadeɛ enam oba bi so ena be ma bi wudi yi oh yes oba no sabi onidwa onkomba but lack e wono ho de wonam kakenti ne ma wokoso o free wakwam pe na free dua so papa won hye no so and the bible be kyerɛkyerɛ on hye da nkomba o ba obuo ma no bata no no wasi ade yes no maami e wudwa na wudi ni papa no obata ho na ama ayesa no o free wakwam a wonye woman bia o dabi we catch your plane ya woni pe bi wo mu nyankopon di nhire bi adom wo obata wa koso an wa hwo ho yi e bia ne mfumso bi bakra na odi wani ato because tama na won ko wonam na wonye obia no let it say tesuru se wa ye wiye na wa to ba bi o na braba hyase afuo bi ho no a se wo to ma jeje mu a wo kiri su dua so bi o dabi su dua so bi o tim so bi abaye no wo to fam se tim wo so de be din there's also status oh ubesu you cry by homies it's okay you cry by homies because when this asem way to agi you say na mia when so we know bia bio why ira our system nim nani wadom na no nkwaje da magenya sharp yes the David as Satan piano Satan jiretia Israel jawo jiretia Israel o piapia David say on kan Israel go bra yen hye ne so onkoye saade da bia on go Freddy for say pese me kan Israel na me hu me man hu me nipa dodo David catch you up and David catch you up e dom safre say dom safre me monko kan Israel every Besiba in free hifa Besiba enkodu dan na mbabu ame na mo mami na me hu omododo na you have can say Nyankopon man sacha na you have catch say masa Everybody kan my hu Nyankopon kasam nchen and na wo pesa wo do said what see in place for upon the nam the dada on my instructions and yet to one am me ro hene enye won nyina ni me wura nko ana na so man de oye dia wana ayo man so ade na me wura hwe we ade na me wura hwe sa ade na ade ti na anya so de ema Israel hwe ni ye de obeye ya ntemfi oba de na se be ya so de mo man na bebre o Nenso ohin asam ne you so den. So ohin na sam no o de ma instruction. You have so den. It you have so den. O fredi kochi Israel. Fredi so kochi Israel. O samba Jerusalem. You have the omano inkan no do one about David. Na David na som. Na Israel no nyina anu si empem oha. Wakan fe wo be wo de wo be fidi wo be wo den. Idi pa otin klante. No chese nipa e kwatwen krante na yuda no so o check juda fo mu so no empem ahana edoso nipa for friends say empem ha den ahana edoso nipa o krante ti atwen krante e wudi fo ngwa verse 7 so mu yakofo chese o masa okunu Nyankopon na aku yes no check mam ye beko asam na so Nyankopon ni asam say anso twedi ampo Nyankopon ni eto boy Israel boy Israel hedesi verse 9 owie wa boy Israel hedesi o Nyankopon ka kire David the who for God say ka kire God kone ko ka kire David say sanko wona David sanko ka kire David mami se wa Nyankopon sie ni se di oba di Nyankopon sie ni adea miensa ono ohin no ono na o man de me pra wo na me ba be pra wo so na wo David me kira wo adea miensa me ma woni ma miensa ana me dis wanim choose one femu baako na me fanyawo God ba David nchen ebe ka kire se the brother sie Nyankopon se me nka o se femu baako verse 12 na ma wani se enfie miensa kom 3 years mbedi kom abosome miensa so bedwa no atamfo anim na wan so pa 3 months wan kasa bedwa no bedangura na fie o to fifia ko dangura 3 abranya ko podo oyare dom arba baba say Israel nyina wan kasa so betamu akobi choose one afei asem ko a me fami ko bu ano ka kire me fan ko bu obo ade ana David ekese God say eh asem dia no ade o we dia bi hohia me we dia me hohia me ene ma me hwe urade nsam no no na ni mobro hu do so David so be hwe na tamfo nsam pa sa na tamfo be fa nnom hwe urade nsam ene be hwe urade Nyankopon ono na ni mobro hu do so se bia Nyankopon su fra no be hu no mobo ha masa Mfomsuo dia deba
unya choose wire fine nas ye nyina mu no ye nyina mu awurade mo ya ne dom my brother ade we nya botra me na me sraw da papa me sraw me sim Mfomsuo bi ye Betumi Asei Wodaakye yes obi tie mi sabu wato atrenche bi mu a oje ne ho anje otimi se efiri ba bi pray chapter 5 ne obi arensam na mfo bi ateki we awache da steady no ehun sadia ne life ote okay o mu se obura ana wo ja ho mo wiawo ya bi bi o peso mo to chon ko rensa so obura o spend pa yeah ti unam we wabra boy se kwanche bode awawa nti amwanye yeda dabi adan se kwanche bode awawa nti we twe wana wa pan bi awawa nti amwanye yeda dabi a almost steady weak point so obura and I spend to oburu no mu wiawo oburu no mu wiawo obade ya we mfa ne sam amen wa utimi ko tramba utimi se wa tieska no enso nam se wura se wiawo utwame Mr. Webra odika o eno boss o sa mentua won wura fi otua ono so wiawo obade ya we mfa ne sam amen o mi adwi amen mesaw Mfomsuo bi Betumi Asei Wodaakye entimi sawo bobra bi adwene ho yes bi kwakire yes na enye nyema nyina ne didi agro dabi one mistake it man let you down just one young son biom obi tie bi obi to bi mu no eno Nyankopon waje da metu sre o fe no hwe se Nyankopon be hu ni moba na so hu ni mobo ana jo ba de fa ne senka amen e bia no de asem na soma me no no pese o je wo o pese o ma fa wo je o pese o set you free ana jo no pa wi yi en se me bu so na set you free na ziani me say amen amen from your to come mapon fresh ya frɛ na asɛm no nokre asɛm no so yie 055-955-2686 055-955-2686 for Apostle Job chapter 31 verses number 4 to 8 nkomo sisi ya mo hwɛ yɛn ɛwɔ TikTok Facebook ni na phone no so do on mo voice no Job 34 yes Job chapter 34 verses number 21 yeto amadi asem Bible ngasa otnani onipa kwan so we no akọ Job chapter 31 verses number 4 to 8 okay when you go person me kan che say enanani wonipa kwan so ohunu na nam otutuo mu wonipa bia wana mo otutuo wutu nyina say papa ohunu say esum ni ho ba bia wona bia esum ni ho esum ka bi ni ho to bobra bia hwenu ankasa odi asie no mumuyafo de ho hinta mumuyafo bia no obetimi ne ho hinta dabi mo adwenya sharp yes ye go 31 Job 31 verse number 4 verse 4 enyo no hunu ma kwan Onyankopon so ohunu wakwan ohunu woni bia wo ni so hye no ka na mo so ye wudini so ye wudini yes so nyinsa no ye tu agu hello pacho line so ahye okay ya ba ye nwen to aso kai me hello pacho di na bia gasa free pacho mi de good sense mi kasa free tapa mi chia tapa fo nyina pacho pa je so ede nyu me tuma Bible na kasa ama me hakura ji rekra ho wende odo me yakra de ba me de mi parents yi na ye nkasa asna me father ne mother na start abrabono nte eyi onye yiwi en kokofo otimiti system by was treating me bad wo ye no sometimes last year koko kasi otimiti ya trepe ojai 3 bars en otimiti me kasi otimiti ya no na sema mo rekra ho pasa ko oba je nkan ho bi nkan so why hey Papa obadura ho unimu mfiti asiye o hello pacho di me bia gasa free FM James gasa free wadawruma mkasa free akrado bitie wadawruma papa mbeza Mfomsuo mbeza wasam kaka bisa onye wo shepherd eguye na mpacho wuyo de ne ba Yeruham esi ade na Yeruham be dia ade na mpenya oye boni tenya me di ayem yadi ton so nti mbeza Mfomsuo no ye no o ya Mfomsuo wade betum de ohawa to so obi ntumi nsa we hale na she na wo na make am say one mistake no obi betumi ayafa ne ho adi obi so ye pe one mistake and I make us say obi yigu still that so obi yi back wa ho biom what say the say
enti na Bible si yen hwe boni nsua Yeah. Ti baba Serious. so yo hu yen na do obi ye ni fie se obi fie me si obi yegu so wawo wawo be de obi yi ba ko pe wa nya bi man ka ho was obrimpom bi What said the answer you? mama on de hello pacho di me bia o ka sa free Pacho e friend san me ka sa free chebi chebi fo nyina Oku pacho we die o asema o ka we die Oku asema na wo wa se da che matras na o tu me fu Ishanko tia for yawe ni doba mezia because Oku for the first day I'm tie wa me se me dia wi shi me dia wi shi be to me ne ene o teaching na mama hu die nti ame ne ble Oku me me se drive the dia me wo chibi to so me twika na ye wan si bi 30 pesos Okume anku ya mami atu ne kurum edimboni eden na menyeye rishi wa bontin enioma basa ye tumifo na me ni se me ana me yemi oku be ni tumi ne ko profa me boni cheme no bi kwan mame na me ye tuma kura me huso amma mako be bi se me na bi kwesi me dem kura se me so ngale na menya good na me se oku no kura funema no ku de wumba ku bi kura se mi shi oba bia me se no pa papa na se wa chechere na mama se bi akata se me ne kwa ibi jai afi de mi mu de mi ye ntisisi me so ba no obi dia mi so dia mi because akata se mi se skambla ne nkota confirm na an chechere ne kura mama ntise dia yi de me nya nkota kura di nti nyangopo na M1 because your banker or the makuma swami nebi akambese me yenu wati na bezo ko chichire oku mi hu se enya adepope bi se ni anu hu se David I mi nyoma bi amaye twemu as fast and me na because photocopy na oku mi kuru mu dia oba mi ni ti tawo en kwala krasa ni de kuomu I'm almost in the difficult group, a Muslim and a Media Information Center, a Media Information Center. Just so most of you went to a foot to that should be. Okumina and you was December 24th, then I'm in 34 years. Meeting with some who were rather rather than quite that day. Me na fufu nyina ko mo nim na me kwade asema sabe bo mo reverse asema dia ana me committee so we dey me background also when you 34 asema ba no 24 yeah answer oba de hu mo bo ko so bo mpa oba de hu mo na to gidia na mo we on just say what was or see we no sure montene on montene so just why area we but you uniform no be ye bi obi hwe me we bi sa be ye bi oye bi area gangaria timis kata ye nyina eye ba timi ka just spinning for say muno empanyimfo nyina so bi ansori nko askata ye no ya we hu mamobo Amen. Where the end is too early. But a young papa so a gin into woman who in tam. Yes, or chance. Did you know to a betu? Or chance. Aye, hello, Pacho, did maybe I got free. Sorry, so what you just watch it. Line is why she. Hello? Oh, Kusa. Line is why she. Line 2. Hello, Pacho, did maybe I got free. Mintun Kaya Wadaruma. Proverbs chapter 13:21. Hello. Hello, Pacho, di me be kasa free. Verse 13. One bunny. Pitio wakasa. Oh, that is the meeting 1 minute to meet this. I am sure. Wakasa free. We didn't be kasa free. Because every come the ramp. Chia the ramp of when you na.
Isaac Kasa. Oh, whether the material many to me this side, I said, mental that could come into Minda. They say, a year, me too, they say. Matthew side, I imagine, say, me back crime, not a was a papa, you know, Babason. Oh, what you went count on yours? Wow. Hello, Pacho, did maybe I free? No. In Yamamiraho. Till I but Bonin Quay, you know, side you confirm Cochichino. I drove for so I'm teaching papa. Obi a won the ban on my hand, yeah, would you like? Intimate say a man be grand amount to be able to know when you. Hello, Pacho, did you no. Hello. Hello, Pacho, did you be free? Mentio, Michian Eva. Hello. Pacho also free. Me the farm me kasa free kasa. Yo, kasa. I have phone kasa. Meet your kasa. I have phone kasa go society. Mati. Okunya me shira opa. Onshira mambo ne ofutu ade mai. Amen. Betri wa chekaka ne na me sa kan. Who have branches in your you don't know ofutu ade mai. Have branches in your branches in the half area. Why? About the encounter on yours when you are coming idea, ma'am. Hello, Pacho, dinner be a free. I was on the topic, Elmina. Michel Mina Voyna. What I was saying. Mitio, Missy, Michel Mina Voyna, TFA phones, who TFA TV this one about feedback. I'm watching your man say. Casa. Hey, I'm TV volume and son of and well, TV set. No, hello, Pacho, didn't baby, I got free. Hello. Obu afro, you know, so person to say Casa TV this one, sir. Casa phone, so then your TV na the friend. Did you so? Papa, really, I don't know if you watch it. I can't account. Who did you have Casa free? I just went to kill and I said, "Keep it making." Chat man for you now. And counsel be. About the encounter, not your own see. One from Sudia be a wee mua, Uya Camua. I'm going to ye pet. That you know. Being your wire. Hello, Pacho, dear, maybe I got free. Good evening, Papa. Did you so? Who did I got free? If I'm on program, because if you map Friday, Master. Jeff had the phone now, my program is you. Papa, I mean, shall power to see my baby out of my hand. And let's talk to Canada, if Fayanka Sayabra. The Papa, me came from Sobia, and the man here, we know, send me call a half an hour and Cassa will soon to say, oh, Naya, Lanka, my men that could chat. So, I near my arcade. They said, what day I was to say, and I'm with you. Your home is I, and then they said, you want to boil it in yourself. I mean, what you say, on very no more home banner, and from Swai, who say a man and your family, you know. And your Johnny Abbott, and now tell me a Johnny Abbott from his iron. Oh, we are mobile, you can see and you're bonny. Why do you sell? I'm a contain branch to win now. I mean, sell. Why did you be and now you're near about Quo Priscilla to Chrome. As soon as name is Samba program in there. Why do you wish to be brave, mammy? Amen. Say, ne. A good creamy abisia. Some man saying you know, entity. Why do you have Nabano? Yahweh in Shrano? Amen. I'm finding more than I say for. Or of what? Yes, you can say, no, some more do. Some more do. Hello, Pacho, me beg us every. Mikassia, Anya, or any fee. You can say, Anya in fee. Anya in fee. At the end, I'm chair and animal, Michia in view for you now.
Okay. Misu meet you program pa anti my friend ni anu be wa muntie. That's it. But Mr. Pa say preaching Betumi anya the pen drive announce me the pen drive ba asora. Unya ba 7 years TV a topic bi a ope bi a o ka che o metwe ma o depend on metwe ma why. Nimba asora Oba TV station wa oba so ba 7 years TV o. Meditate and be baba. I would be more mature my wife. Obama would use coming to our young Yiska. Okay, okay. Mechibani or an okay, Nicha. When you are me. Ishamma, Michia and Yan for any penny. Namatan, when you are your body in Shambibri. Hello, Pacho, maybe I got so free. I could wanna meet you. Catch over the Tiana Medinasu. Papa, a boy, Mapa. About in a boy, Juma. Be a meet papa. I mean, after Madame Akuma, papa, and Mr. Papa. I mean, Papa Sumene, they start and Papa Shas also. I mean, and it is 18 to 19. 19. And Papa Shas also. I mean, then I come out. Me phone one of them phones you see. Okay. Then I say. Oh, are you also? Okay. Bye. 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 Hello, Pacho. Did you get so free? I look at free me. You suba kwa Samsung. Tia me mfoni na. Okay. But if I'm Charles. That Charles with you. I just meet you. I just meet you. Okay. Anya meti watch na never call you so me buy na. Me say me meti watch na me call you so me buy na ja office here after for so free. Anya we e bobo be back. Me topic na nti. Ai. Topic ni say Mfomsuo bi ye. Betumi Asei Wodaakye saa na topic ne tie ti obi wo no papa me ka se film ndi e ba ma se me say topic ya o ka se Mfomsuo bi ye Asei Wodaakye se den Betumi Asei Wodaakye ya Mfomsuo bi ma ye ba ko bi da bi e tinche mo so saa o de menka but wo wa bo wo mpa ye nemom ye mpa ye trafie tu anamo na pa so bi ko men tu anamo ka se o ko prayer camp awo mu nka nyamesam wo ho there be beji koso ye koye from ho amania mehu they don't have time on kobo wa sukura mpo only time ye nsuma ne saa pastor bi na ko na ye church bi member no mu nkunu se o ya asore ba na nchi asofo ka wasam kire no na jincheche fa bo bra wasofo no no aye prayer camp kakaka no ono no aba marketu itu ono wia oba pe no start be keka ne niam wo tuba hunu so gina radio so TV so kasa sa ba won digwa na wie enti won ti kura so ma dibu ati se bia wa kasa mbi no o ma digwa no behind the way ni ya akira wo behind the scene niama asia nsana eti kope nufusuo no asam proje na di akire na be yi wa no asam da beto odwa no sa niama na beto ya ka won timpo koso be ka kire se wa bra bo na wo bo no se wo gisra wo gisum wo gidware a ebe ma wa bra bo na ay fita wa bra bo na siwie enya no kore me nua ba ko ofre ye o so ofri fiche bo se ne samna si wa wo dware ay che se o se be ma gold enso ye nyari nya gold and no create when you read the book entimi nya enya no begate or wa bro chire ye samna be no di dware sapo be no di dware na so fo bia ba na wo di sapo we kala we dware a na yin si ye sapo kala we di dware ye na na taba na net sapo mbaye no ni ya bro na sika fo wo mo ni ya bro sapo no ya bro sapo ya bro no ye adi atresam krani obadi ya wenwu ya mobo amen yanke de babo ne ka se samina ne di gare di ya me pachaw jeremia chapter 2 di gare di
fi wa ye ho ye yi fi wa ye ho ye mfa nyare ni ye ye mfa nyare ni boni mfa ye ho listen to the Bible. Jeremiah chapter 2 verse 22 na sa what the door jare woni be fa ndo yes apo woni ukofa sapo na o ma samna do so na ma samna kra do so o sapo no so a wa mumu yo eye manim nkadua wa bo sensi u ye da yes because wo shebre nche sapo wo shebre nche dabi obade wa hu se wo tie obade wa nhyira wo se wo tie nsempa no o hu se ne mfomsuo bi but when you so for bagu anhye semna ma no so van ko dware wetie mu beko na MPs bebile ko dware semna enso ware odware awe ahana ka so dware semna nto abo nipa ena onya ho ani je okoto abama na obi de abufu okoto abama wa dware se dan kai wo bo ha ebe to etia obade emfare se gawo amen hwe obade wa emfare se gawo amen omi adwini omo adwinya sharp hello mpacho udin be bia okasa free. Hello, Papa, shalom. Yahweh shalom. Edo boa biase wona so nkwade fuma da abahin. Amen. Pacho udin baby akasa fi. Pacho ya fam sisi la mkasa so cake post. Ichia ke fo nyina. Papa, Mfomsuo da me papa yi aye ne ya lia. Amba na mo kan papa nkwa de na mo so mo di amoye na nso nti ba. O de ka papa de nyankwa. Enne ya lia bon papa kama ya nkwala. O tumi ka ye ju na o se o mu ntua na ka. No diskana ko bulo. Enne ya lia bono. Na wa ya mo bo papa. Oba de hu papa. Na wa ya mo bo. Oh. Enne ejane kwa ya de mana esitisi nenu. Asa no etumi edi. Ya wa ya mo bo. Mo wani nkọ no wate. Ayo de am papa no. Ya de ya papa, o maame, o ya de am maame no no. The book of Proverbs. We ya de am una no no what say den kra no a. Wa ya lesia wa ya hwede bi ama na nti wo a wo kan ne no. Wo so ahya ase san. Na bu pese o ko wie de san. Tu so kaka utrim. Uti ayeye. Ti na ya mpanyimfo bi wa no mu di watam a. O se jama opanyin photo ni udam wo. Proverbs chapter 23 verse 22 tie Bible ni anko o se tie waja enti say na wo tie me tie papa o ka se me che wo no ni wo experience ono wo na nso o ma me nso so ba bere wa emu na nim tia enti sa bere o lessons bi to be tia ka bi a che se nkwa aha me kwa na ewiem sei oba de every sen ka amen hala man fo nti okwa adman si ha to be a dynamic you yi amosisi ya yes hello pacho di baby agasa free. Hello. Yes, please. Okunie. Asem panin yen kwaji sima ba fie. Omo ndi e so ta ponyaje mo. Aya momo nka se mebo asori ndi omo nka se meba asafo no mu bi. Amen. Because who ni asori. Dabi bi ni asori. Omo asori na nko nkuto ni mo jane ade o de wi asori na kokon asafo. Amen. Amen na afre won ti amom nka se mebo asori ni bi dabi ene ye no si. Amon ka se meba na kokon asafo ni bi. Amen. Because o ti won on ton kuto e na on ton Yesu mo ja na on ton oburo mo nsu e na on ton kuzu akoko. O de na me na afre wo. Na me sha pa ka sa fu se yo me din di ebo a. Chia yo so fu nyina. Wa de shira me chia yo fu nyina. Hello Pacho di be akasa free. Hello, Apostle. Bacha Mkasasi Ashama. FM 14. Apostle. Obwadi Nshirao. Amen. Papa. Mfomsuo ba kubinti obi call life imprisonment Papa. Oko mfienu ya mfienu diama no samba Ghana kura na osa yolumai. Papa, Mfomsuo ba kubinti ende obi oba onka obi tima wo na tiano we jime ma akokra bi abewa bi o tiana oh Papa. Obi akọ pension sako asako ye watchman. Papa ti nshia wa. Papa hia mafie. Ti osafa no adwuma. Papa obari nshira. Papa it's still one mistake. No very mistake. Obari nshira also. To you young guy, we a young girl na uti ya. So we one mistake. A bit me let you down just one year uti anye ye. It means what be. Oh.
so Nyankopɔn ka kyerɛ wo read Hebrew Bible ni Greek Bible no de wo kyerɛ mfumsudie mu no ebe hye yɛn pa abom ya jawo su di wonte wahinyem mrado apanye wasase de wo so me da aduane na fa ka kyerɛ sɛ ne kyɛw no de aka emfa yɛ nkonsodwem hwɛ mfumsudie mu ene ta ɛyɛ nso ade zoreba mfumsudie mu ta sɛ wo mpa abom yɛ tini wo ya de dum ka sɛ obi hu no kyerɛ sɛ jaya dan wadane unyame cause waboaw serious. But obi won mo Bible say na Jimmy Seminum no e ho no hit more. Ayasemo. Jimmy Seminum no hit more. Hello Pacho din be aka safri wada uruma. Pacho shalom. Yawe shalom. Pacho ke be nyam fodan achimodan. Ichi achimodan fo nyina. Odo bia joso. Amen. Pacho ne de me se wa ma ya ka yen sem bi nyi no me bia ye twem. Enya ya wadoma ze nkenim be bia ye wo. Enangufu duma e jom tacha babo bi se bi ma wu ye ja konya bi abama na ya wadum ti enti ne wona e chechi wona e tina sacrifice no ma no a obade we nshirawo na nipa bi ka mo papa mo ja poso e nkuro mi se mi so bi ti mi bi papa so papa Mfomsuo ibi o ye wi e ti na so je sama me ti so je bo nyo e se kamia ma e bo fra bi mu a papa te nyum na no wo su no su pa de bia na mi ne mu anya eji kasa me kasa tuo mo fo pa se yenya ya bia ya wa die nya je wo ko ya do nim so ko ma wu ya baba botan ten do abonten ensanom e ma sem kwati asem bi apostle first ni penye sika de bia uni kakra ba ko figini sanom uni kakra gini ye group bi anya dan modwuma first or dan modwuma mu every day bia ekofin sa bo ai be twapite be yiga mu no atam na nsana diskani na o mo e be tia ni anu enamati ho apostle enye kwasi ampa bre bi e bo ata ne kedi pe hu nyansa kabade sa e bi anka yawe apede nipa kosoro apostle ne topic na jabanye de koma yen youth nipa ni memu an marwa na e pa no amen obaje insira o papa obaje insira o papa say ya we yi we ye mrem na wo kana sam tire abadwemba efo amen de wo kan bi mbubu nu kan sam ba ye de ye fanya sa wo di tuyefo because bible mu no e ma no a wo jisu a wo kwaso wo an kwaso na wo jisu a wo bedi ye e be boa wo apostle obaje we insira wate on insira o so ba me no onye wakoma so ade ma wo chia odanfo nyina e yasemo ukotu damo unye muzika no akofre wonsa odi sika wo ye na odi esi awowa hello Pacho din me bi agasa free ebi kwada semo hello yawa shalom papa we dey asede kekere mi tu wenim udin me bi agasa free me wo from me some agasa free elmina ichi elmina voya papa we dey me dey asede kasepa na dey tu wenim pa Elmina, I have no fun at Kaza papa member say you. And if I'm married you at Napa, says I can pay for Messiah with my pet in Napa. As a whole lobby, we can pay for Messiah. I mean, Cheva be amico. So, minimisa, me crobie do a mekoswa. Me ben now so me nyes of me preacher akabati crusade campaign for me ka kroni nyinam dia gusu afi bia me ko asu me mo kroni dini because me here the first na mo me duru anan krofo tware na we yin krofo wa say ya type of your preaching no ntia asofo bi mpese ye be ben won ba bia wo ntia bibia no obobo pa nti wo kasa me mra ni me wa ye kra ya me ma ore e bompa e so bad ya do na e bel mi na enya wo na abeka why is so that room because branch ni bi wo my kron na me koso no de me na so bad ya dum e duru ba bia ya anye campaign ya nche dan anya wo advert enso so no obi bet me ya advert se dan so do obi amfi no enso ye beduru no ya anya advert enso ye beduru no bad ya pagya ne sa and now to one man if you who on dear no can quasi asem. Yes. San nobody and idea. Just man and so man who is a me baruanya quempramenti.
Rano because apostle that jawe nya na so mi nso mi nyobi am ye hufo but mi obi am ye nyansani mi ye badwere ba etitwa gyapo ya wa samase Yesu ko Capernaum fan confrere Capernaum for so me ba Capernaum Oba dia wo hu ye mo so ne nam kurase no wo kyerɛkyerɛ na munkro ni munkurase no wo kyerɛkyerɛ eduru wa kura ya we se me nkoso me du a mekoso ha Oba dia we mfa ne senkai amen hello mpacho di be bia ka safri hello mpacho enye ni nkwa salam ya we shalom Itio wadawma Pacha fema radio to me free for boss. Ichi ya gozo foni. Pacha. Pacha what is wrong? Inshira onso mame. You may topic here. I say me antina. Ayobia. What is wrong? That's what is wrong. That is Pastor Tini Pastor me. Na beti. What dia we shabe. Mfomsuo bi Betumi Asei Wodaakye. One is. Ube fa be duduom. Daakye no otini ba bi. Unyiro nti waje yo se wa uni. Ada obe duru daakye ni mu no. What the tara na why? I was shout for help. Ina ogifo bi ani ba bia. Anadwi anopai ahimachi. Anwumrei ewiei oba de fa ne senka amen obia tu kwa kotra man ne mfomso ba ko ye no ko Ghana nkope mfomso ba ko po ye ne Germany o Ghana nkope mfomso ba ko ye ne US me so o Ghana nkope mfomso ba ko kotra Italy ye o Ghana nkope mfomso ba ko ye asin se o Ghana oti wono o abrochire de but onya boga ebi mfomso ba ko pe a set life Magi nyesha the Bible no one no amana no dini eti Yesu kasam no biom yanka Matthew 22:29 Yesu asam Matthew 22 verse number 29 Ose dia yo Yesu was one say Yesu kasam no say mofom na munim atrasam munim trasam no say eno Nyankopɔn ho den nim Nyankopɔn ho den ye wo mfomsuom and dear brother, with him at the Mfomsuo de ba anka James chapter 3:1. Beka sem ya chewa. Okay. Bible nkasa. James chapter 3. James 3:2. Verse number 2. Bible nkasa. Ye to about yesem. Bible nkasa. If say ye nyina fom enoma pi mu. Efom de obi ye fom wonyema bim. Eti topic ni say top Mfomsuo bi. Mfomsuo bi. Betumi Asei Wodaakye. Betumi Asei Wodaakye. Ana James say ye nyina ye fom de. Ye fom no ma pi mu. Fom nyema pi mu. So obi mfom asem bi mu a. Fom won nsem bi mu a. Ono ye de pa wie peye. Pa wo wie peye. O betumi ato ni pedie nyina na reka. Ediso. Obi o ye boni o ye Mfomsuo rough de kai. This and the pam. Power to baby. Because light timiche. Socket timi shoko. Yes. But transform ekum. Unyanti de meja na say. Oh yeah. Eti eyam Mfomsuo. Ayo ntimi shoko. Be shoko. Socket timi shoko. Yes. But transformer Ebekum. ebecho. Obadi awe mfadi senka. Amen. Obi adwenu. Amen. Hello pacho di baby akasa free. Entunka yi. Shalom. Okunie. David ni emicha ofi Korea. Asafo mai na memamo. Shalom. Honhom be na ekasa kire wo no. Big question. Here answer more. Yes, pa. Ichia Korea fo nyina. Apostle shalom. Yawe shalom. Pacho medi ajua mekasafia blokuma. Itiyo ajua. Apostle body shiro. Body shiro mo kwa tintin wodi wom. That's it. Apostle ye Mfomsuo. Mfomsuo de aye bi. Apostle sementi won church a nka menim se family plan cry boni. Isuna me kwa sorry. Aye se ka nyame asem wo. Isuna menim da. Won church na mama de be hu se family plan crampo boni. Na my family plan 4 years.
me se me yi me se me koyi kura mesa hyebium nanso nyankopon na mo so ma wo chechi nti sesi ade me yi me hu efum na de ba ko na ha me me wo ma mienu me san nyem foforo be ma me ne tin so nye me hu ade eguso ebobo ye hu de na apostle pese me tu gidi anamo na metumi aba wasori no bi ana mentwen nyame ya maduna me wo wi ana se me ware wi na metumi aba apostle pacho me hawa no wasam ne dia sam ne ati na kase ne edi begi dwuma yesre nyame wo kronkron sombo roye mu mo boa nkola no aboabu a mo bu an nkola na mo bu ani ye fast asebo na to gina mo balibia do be hunu ye be frɛ be mane na trase yawe awu boabu an ya minimu ni makwa mo boabu an obi asi ye boabu ye ho an mo sa mo bu nkola no obade ya we hu amen yankopo ni bresa o todo ti wo so wo twa se mo boabu am pambe nso na hini ne te ne kano di hia nya be ha so ye boabu ye o di ma amboa ba na mo boabu am anu sa o ai ba ko wiezi obi ama wotre amboa ba mbie na mo ha ase o mo ti wo no ma sa ye o ma sa wo wo sa am ye nsa na wie no mo sa peshepe bi o mo peshepe na na ha sa yi rejo ma wade ya nyankopon nya ni sa o to wedding gown dabi wedding mo ko fie ma mo dada kona yu ko fe o be ma ni de oni ma ko wi am mesin ko be ka banchini no fensi ja so fufu na moni ha oba sabi won hunu be ma da ana bible say onu ne yemodwa because onu no wadi ka keep no the book of the song of Solomon keep no we o ye virgin onu be ma da so ba no na bible say the bible 8 verse 8 verse 8 yewo nua ba kuma bi a omonufo ne den na be yama no na da oba ware o keep no da be busanase da baby sanase no so your face wa so your bow your face your tone no watch so your virgin ye beto no so gita ban ye to no so gita ban from panyifo ba be bobedwa sa ye be hye no onyam de be ye na mai wa ba no so be suas ei abawa we keep no hu ye nti ani abodwa kese sa de ama no na so ye pono a no aye pono bie gate ma ba mai ye de twiridu ne tabo be bram no so ye say din tabo bram wa chi pa ba bi tinjem ye denchi mu kwa to baby kura kwa face kana kwa pa baby ko kwa fa mom asena ko toilet ni ya besu nyina mi ko we nya dia mu dwabia mu dia no sabi mu trase a mo ti ye no ano ya se mo ni papa e se mo pe ko sa peshepe yo me so bebre to gidia na mo ko pre won kwa na jai ene ye boaboa ye ho sa ne ma na asamo sa peshepe bi she my brother you Mfomsuo dia bi sa nkwa che nyankopon sa bia mu she ututu abo wan kwa che nyankopon sa abo be ni dabi wafom a nko ni cool and obi nyem no abobet no di jaso dem ashe wedding girl guso onyem 4 months abobet yam payment to so de ko jina so onyem e jaso dem ubom hudia o ubom hudia aso akofa karat boy na betro utie ni here say hey yes what dia we mfa sen kam amen wa boni su birth dada hello pacho di me bia kasa free Shalom. Within Chiakese fi South Korea Ibrahim Apostle David niye. Na Mfomsuo bi Betumi Asei Wodaakye. Topic yi atafa bibra pa ye nsema ebabu etu mabunufo sanse Gen Z fo no ede ba no enye easy kra nkofo mo na ese omo abrabo ne omo future we sanse wa mo bi anse na wa o se ho a eya na eya reho papa nti ebe stress anke Betumi anka possible sumi bia topic ba ko a ebetu mabunufo efa brabom ne dachene sadia ahotoso ne sadia behwe abrabo yie no nka troto ho na nka busumi bia
emu ba akomra sanse mebru ni tie pa ko social media won say wo ye impact papa nti ye besrewa na mfomso de ye nara obie ni ho amfomso eni no ho sanse penfo ebu be se mfomso batani pa ho na mmom mfomso bi wo ho ase de wo ka no Betumi Asei Wodaakye ase nipa bebre daakye nei enyoma yi a wo se ebinum ano no menne omo kidney ni omo liver ase omo animu titiri ni aphrodisiac aba efi China ene yi ebi efi tramo efifi miamia bai kofo de power omo girlfriends na ukono num nyoma akosatisfy ba na daakye wo akoda ho akoda dialysis so awa brabo asei kura all your life ube so far nsa wewu sa de no mo hwe ne ye no mo nyae o emaiwa no so no num contraceptive pills piso ne ade se ono so be kwa satisfy bema na onwe ono ane daakye wo se daakye susu so be emu fibroid emu yare any breast cancer ni nyoma cervical cancer ekum maiwa no pa Ghana ehwe bibi yo aso ubia mfo bi ho aso ubia ye de ope nti no nyoma sa na apostle wa na obeka na okanso ayebetie na se de bia so di quotation e support no ye adwuma pa ye da wase wate bosu biem ebia me kasa bosu ba na maja pa bo ho abiem bo ho pio to fo bo faako po na chese ope ho yie shepu mebunu no ma ye why one kasa de obi ehu a wo fresh boy nti na so so kra wo ka mebunu no ho tu shepu a wo diem we de wa wo diem ye da se pa Mfomsuo ni de ni pa ye bi papa obi wo ho na bra bonko nya chances but officer be san ba biem oh say biani say opportunity comes but one ebi so say abrabo munya opportunity imprensa nti be the first one there go second one there go na third one e yin sulia na no ano akoyo sesefo ebi tumi tukwan abrocha ewe bi ba oba o say wo no ne de den okobe bi fufuro na puwa wasesa ne no ma no okwa na afi o frefre asresra de fi wo a wo gina wom -21 -18 gina bontin ebo construction ebi ye bola ebi sisa bola ne ade onu hihye no ho gina me frizi na o ye wia na wo a wentumi na wo san besre Mfomsuo de nipa ye bi chance no nya pona sanka wuntumi bo ho so kakra na unya bibi kura o de be danda aprabo nani a nka no kura ye yesrem mebunu nsu adwuma mo sana mo de try ne say the devil finds work for an idle hand na say nya adwuma no obonsam pa adwuma man nti mo nsu adwuma mo sanu adwuma no eno na da kyen beba obebia obekọ bia obedidi unsa no the apostle koso shape ye wa ye da wase media aboa me pa edi wechi nye na meso mahu say asem na ye mehu adwuma da wase shalom efi Korea ya we shalom mi chia Korea fo nyina ya we nshira mo onye makoma so adi ama no ne branches ni nyina ya we nshira mo ebi ya wasafo wi ya safa de nyo ba ya we nshira mo amen kitwa bia nso anse ye nuen nsa biribia memra ena wo bi so na betra nuanum bi na bebesia okra titiri nua wo presia paso masere Monday my friend say Tuesday Sunday me about Thursday oba dia we nshira baby amen the asempa baby be wura biara no ya we nshira mabo afo amen kitwa bia nso ena mani 0242 ena gumi gina se fegu mama hwe dina sia ena gumi gina se 0242 327172 kitwa bia nso na 020 7211 337 boxing na me banko bi ato gloves a shaminsa some messi na me ko Mexico na me ko bebro ni bi mirimu ni anyi ska me in Ghana memoa and all kind of kro nya bo afo da oba de mfa nya me bo afo ko bi ka so obe manage me support nkwagisem o can the book of Job 29 Job chapter 29 verses number 13 the part of verse number 13 Bible nkasa wasi ye we papa adoye na oni be support nkwagisem na do ya yira no wo de boa me ni ye da kwa hwe de o ya yira nshira ba wo so na ni nshira so ayeden aba wo so tumrentumwi yem fan ko rodros yem fan ko dim kwasi asef de mo de o ya yira ne kwa bia na mi sakram ro ba bi kira bi no bia na onenam sa no aba be pie wo fa bi so because men some atwi ni pa free oponi your body dey adom ya we hu mabo amen
no maunye ya senke mu boafo amen support your mlengwe a baby hon mo a ye nyeme nyina na ye mpabo wa doye ye nana Daniel e kache ne buka niza kache daro kache no o se ohene mama futu onya ofe 4 the book of Daniel chapter 4 But verse number 27. Bible ngasa. Into ohene. Oti abrante wutiam ye. Mama futu onya ofe. Mama futu onya ofe. Na fa trene kan boni gu. So se trene so timi ka boni gu. Nye niema nyina na sabi mpradiasa. Awurade apaye David. Fa trene kan boni gu. Wo timi trene e kan boni gu. Na fa enyafo ayedie se wo mu yo. Ayedie bia wo ba yo dia support wo ma dia. Fa se wo mu yo. Timi se se wo mu yo. Se bia. Nyankopɔ ma wo ye dia che. Na wi ohu mabo. What's this our life? As I brought a twist to her. Mubuafo yena. Mubuafo ena. She said, "Which yenya? And when yana can. Nante, Mr. Manu, Munyai. You are caught with the boys, be back again, Bobby, or Bobby Gun and noon. And some uncle tone say, I the Kuno can or you are now. But in a chin, what's so elastic? What only pay you my me preach me frown to my beauty me times one I want to myself now was ha konumba die bi last krim batwi o e mo twetwetwe sa na be wie chen fe hojo itu obi echi be sell elastic be wie chen e kosku ni e elastic tu e nikam Ujebe was na boy na sekre no atwe waje be wie chefe atade de hye no okeka no hye mu ye no if o taki ne nya ye asa ro no the same last kile na chini sisi no be dey ro ti munyai my one na maba no anu manu bi so aba mu no minim e de mu kosua sa ne ma ni free ye kwa dia we mfa ni senka amen o mi adwene ni amen hello pacho di be aka sa free Shalom. Yahweh shalom. Shalom. Yahweh shalom. Okunie. Asempani niye nkwaje sema ba obi. Papa. Oba de na yakase. Na sumdie ene na seda. Amen. Enkamo. Amen. Oba de siramo. Amen. Oba de siramo. Amen. Enkankane aboafo na. Papa. Almost wasn't it? About the Insiramo, papa. About the Insiramo. And some pa Modibre. Yanso ya befa. Amen. Near the Bayer, you must say, dear Sene Efata. Nemunsi de Bia Yandia. Amen. Nadachi Bino. Yanina Yakako PM Ewa Ahinianum. Amen. Yadi Obadi Dia Damase. Amen. Midiane brother PK. Because every USA Georgia to be precise. Obadi and come on. US for you now. Yahweh for you now. Yahweh shall be I body advocate. That's with you. Or quite maybe US. I Yahweh Adam, yet to 3 years. Body away Pajan in summer living yourself for. A bacon with Yemeni for papa. Yabutre. Yahweh Pejan in Sama, Canada, Pejan in Sama, France, branches. On Shramina. When you be no, we are mobile. With my jitney, now Mfomsuo also. To bet transferring him, now Mfomsuo bintin, now say the yaw. One so swa. I am quantity obenya, but 1 year, over bread. For life. Uzobi utomwa with my jedia sorry but and I saw for the binti as 1 year no what to quatri and what's never found now. Now shadow for help. Ura no. Yeah. But the Yenia Bachelor Mfomsuo yemu boni munsunso. Say a ujidini with my abos what track Christo. No one. Yeah. But you are. And so on you influence nkwa de have met me akọ but boni so aketu an de brother boni be yi nkrofo bi achew lesson o ntimi saw bebre ya wade bu a wo ya wo mfa wo ni da
Oba dia wemfa ne senka. Obi adwene nim. Enti wo ye ne wonya futufo na fa. Ati. Yo. Yanko last you yanko. Hello. Good evening. Baby, I'm going to Papa. It's you, Papa. Namely, 10:55. Meet you, Papa. Down picture down from I profile for Papa. Come. Meet you, Papa. When will be a meet you? Maybe I meet you. I'm crazy. Preaching, preaching. Papa. No go caution, no go soon. Oba dia wenka. Oyo oso anyo akuma so ade ma. Eh serious o. Hello pacho di me be aka free. Mami twu free misu obi ye bi sesia. Sa bro bi tie mi Mfomsuo na be ha ne da kire e no ye nsia bre o hwa mi. Keso e menu wanu TV no. Anamo no wo tu sesia ri anamo ane da kire anamo ne da kire se ye ho anamo na wo tu sa bre. Wo ko ba bi sa bre. Sa wachi keke. Sabre da actually say ye one among na utu ni ne and it na betra ne sawachi ye be say wo da che no eno na na meka ni nei eno so preparation a wo ye anajo ba bia mfa ni sanka anopon fa ni sanka ai ma chon fa ni sanka awie wo hu mabo amen no da actually say one among to na utu ni ne no oba dia fa ni sanka amen. Look at Proverbs chapter 3 verses number 35. Proverbs chapter 3 verses number 35. Chapter 3. Bible nengasa. Verse number 35. Bible nengasa. Wasi enyansafo. Hwe enyansafo. Ombenye enimonyamadi. Ombenye enimonyamsaafo benye enimonyamadi. Na enkwasiafo de. Enkwasiafo de. Wo beso ahohora. Beso ahohora chase de kan wontie. Debi. Hello pacho di me be akasa free. Shalom. Ya we shalom. Papa will some way, dear. I say, what fire tenacity. Offer me particular tenacity, and I'll di Bible at two, and I'll depend say, Marcus sing. When you are ye bida. We will go so ye. We will ye. Papa, till son and you short to tell me. When you made D, you say you go, Papa. Me de makofa to me nso sisi a me dwen ho bebre papa me be se me bisa ho question papa me sere wa me be se me nya anza me ne papa bi te ama wo ba ko me ne na hye dem ma papa na wo yere o si se o be ware me aka ne yere no ho e wa bra ne yere no so nim se wo o ba bi a wo de na wo exactly e wo ba bi Inti papa mesro bese bisa se metimi ejae no ana se okaso be ware mi amenware etire madwene bia medwen ho sa metew preaching ya sa den ne kutia me tese medwen ho amenti ase aye medadwen ade bia ma me teteye bia nu aye papa o ebi o e medadwen ti papa mesro am bia teteye bia nu aye papa wankasa okasa mu kura kire se ne yiri ni nim o ba bi eno no papa na wia no no so abehye baabi eno no abewo wo baabi ade bi etetaye bie nu aye papa brei papa na jane yire si baabi shonyi na ba no a e di bo techi no wan hwe ni yi a aba ye di bo techi no ye nto sa ba na ntwene wan hwe ni ne dia bebo ba eyewo ofasa maame no what is wo into bedu tibia na oja ni si ho a obefa wo yeah na wo nso bekọ tibia na oja maame ni si ho no akofo obi enti aba no papa no ntontwene you very careful awura no mo adwenya sharp na sabi wa wonim pefe se onye obi nti ade bi etete yo bia no Mfomsuo die hey to so yire wo sawa de no
22 seconds. Verses number 30. A serious. We are can promise him 14:1. To be so. Show we papa. The book of promise. Okay. Now you are can Isaac and so. Onya. Okay. Promise chapter 6. Verse 32. Verse 32. The offer or unity. You offer or be yere. Oniti. Anyone. Do you say Or the same nekra. Or the same nekra. 14:1. Proverbs 14. Verse number 1. Bekomu na papa no oni maami ni frase o baabi o. Obanyansafo no osini dan bomodia nya ne kunu na oba kwasia de wanhwe ni epe na ba ye oba kwasia ode ne nsa dwiri ubedwiri obi awade Israura wanhwe ni ya sabre da wanum yi ede pa o penyansa sembi na tunyansa ehwo anamon Ezekiel 16. Ezekiel chapter 16. Verse 32. Verse 32. Oyira ose awade. Oyira ose awade no. Ofo onanani bi esiri kunanemu. Etime so yema era. So utie nsempa ne dia, utie yi baako bi abeto. You very careful. So we. Odada. Ewi. Papa. Enada. Odada. Osi actually obe wow. Odada. Run for your life. Odada. Check no ntwa trainer. Ntwa trainer. Ana makami so ni mutebia abaako na kom ni ba bi oja ni si ya. Ode hwe wo no. Sam yusu ni bu bese aba na ode bo techi e fe ni maame no wo no. Ntuntwene. Nto sa aba na ntwene. Ode bebo. Mikro masa bangasi nyo bona di me fe ni mi di bebom. Odi shimo as manga njo se mi di bebom. Di yo yi no amfa ba na mo oba dia we mfa ni se nkan. Amen. Allo mpacho di be bi agasa free. Proverbs chapter 6 verse number 27. There be Job 6:27. Job 6:27. Okay. Job etrensia chichema duonu nson. Job chapter 6 verse number 27. Was it Erisia Sumpo? Yeah, Miss So. Bekomna bia wo ye obi. Ba ye jankaba bekofie cheda nya entira to de bia mudi biti kwa dai. Eko wura asati bia num. Bisia. Erisia Sumpo mu twintonto. Suhu. And to hon twere. Dabi. Bisia. Erisia Sumpo na mu twintonto. Jo ye. Ekode bia wuni obi amini na mesuma fra no wadi sa no agya tu sa Asei Wodaakye Eyo kreta no Israel nyankopon no ohun yemobo amen do ba na Israel ni mezi aso amen no ma ye fa wodi amen be de sampa na ba wiye yesi me braso diaba wo nche no fa wodi wo fa ye mpa ba wate so ba de misraw mi wati bia bi mi gidi se eno na de me ko hawo mu chimi frim saneme be frim so mi hu me ho ano me Mfomsuo na na esraw chimi eni ngutomu sa asem we ese obi wano confess your sin. Say it, my dear brother, my dear sister. Piwano ka. Yenken good bibi aso. Free akumanu bubu akumano fakasa. Maya we unisa woji Mfomsuo tum. Papon. Pastor Ben Yenko. Oh, papa. What the inshira obibrebe titru emebunu da wasi yi. Ebusuafo asempano na atoho no. Fa som afa bobra yen so dwumedie mu yen so ye papa apostle kwagiman enkwaji san dwumedie a wo ye yen so mu yen pushing yen itu mebo no misra mu hwe misra wo fa phone no betumi afa phone no sisi a bon fa phone no
na shas ye dali star 170 no ye does mumu a friend is saying eno no na shas ye na kitwe bi en we so ye pushi dwumedi number ne 0242 327172 0242 327172 omodin na mwa support biara ni be support dwumedi yeah ha som na obeye nshira number no ba ko so ni 0207 211 337 ebi opese wo di wo mo bi edifa ebi a bank because in the bank you know aye say fingertips entino opese di wo mo bi edifa bank account nso ahwe screen so Eco Bank account number near 144,45903 Philemon Kwanjima any deno omodi na gakrebi o be support jumedi the first support na jumedi bi say ene wo say yesom na brenia bri biara etumi pushi na asempa no ekoso essence emebunu say emebunu essay apostle kasembi osi obi bra wo bre ni nene a friend ni 60s ni 70s and I was suffer and the oil ni 70s the oil ni 80s no or the suffer and emebunu yenso ye penso de wu ye no hweni ye enti yenso dwumedi mo body nshira full apostle Kwadman e wo Facebook YouTube a friend is saying TikTok follow no Facebook YouTube TikTok no so na nipa boni fo bebre omo create account the apostle din create obi send notification say a friend saying like apostle me patro me die chire or your apostle ni official page no official page Facebook no eye followers no eye 300+k sharing so upeso hu sa apostle ni a friend is saying official account nankasa yeah 300+k yeah 300+k so what is here now the followers no about 300k sharing so ain't no koni videos no mu bon se yenyen ono gaza ne de no ipa no ni video bia eden ewo na account no mu hye so say the pa bonifo bebre person mo tarnish ni image omo de ni din edigi nkrofo sika na de ade eti hye so yi papa obo ade nshirawo mi fa kwenya so na maka kire woni a edidwa companies individual businesses upese ye bo wadwade hu dawro wadwumedi so a israel mentwentwe na asekura bomode na frɛ 0244 609545 0244609545 na fra wadwade ni bra na ye bo hu dawro emfama wadwumedi so na wonya nsampo na wode age libya wasafo ye won krobata pi e wo Ghana ha ni wiase afa na nyinara two person ye to na mo ye de branches be go screen so na baby asafo ni bi won so apa bi akọ bi ni wa bomodea na freye na into na mo na asafo ni bi mba krum ho fa wo gina as ambassador asaba ye nkyere mu enkro ni bebre won mo a okay your branch mo but enko TV ni so enti se mu no a ama mo complain na da ye hu na apostle ye hu ye branch no TV ni so be sira mo mfa nkyɛn ye behwe ni ye pe kwafoforo bi asa ye na ye hu de be why mo mfa nkyɛn nyon kyerɛ se ye yimo ba kwa kyɛ mo sa da bi anya sa enti no ko bebre wo so a ye mfa mba TV ni so mo mfa nkyɛn ya we ni ye beto bi kwa ni ye create ba bi kitu na ya yira na nkuru na ji enti oba de aduma omo guso omo hyehyɛ ye pe kwan foforo bi so a ye de nyina betimi aguso oba de we nhyira papa ye da se bebrebe eni na se mi di twatwo de na major real estate for me kan to say ye fala promo no ekoso di zemba mu dindindin fala promo upa asase ato asidan a asembia ni ho a hwehwe major real estate limited for one mu ofanko eye tipa junction wo anom wo enti misro mu won sase ewo mmanu ahodo efre wo danso ebi wo shy hills ebi wo obom amasaman almost abomoden a asase no ebi ye 9,000 ebi ye 14,000 ebi ye a friend say 7,000 na dia enti almost bra betua kakra bi betua be 3,000 anka no almost spread ma 1 year who sit down na who say ye den etua ni kakra eti fra wonu mu ahomatofo iso 055 bi pasa papa ozi no anya abotre kakra okay ye wi a omebo ma advert all right thank you ebreninti ena yana me yene sa ifo munya abotre mai munya abotre na asemu dia ba bi chesi ye visa no 055 484
5015 and as 0240 387837 and as 0554 578 339. A falla promotion. Papa, be a mistake no for manager no. That's what I say my supporting Quajisa my one fan Quayas. There be any on to castle of Assassin. A major real estate for a castle we are children. We bet you from my number na friend. It on castle of Assassin. About the way, you are going major for major for the Omunyasa. David, I want this crack. Omudium money here. About the way, shall be. I don't know we are doing the topic about say, and Mfomsuo be Betumi Asei Wodaakye. Ampa. Isabre wonu daakye kromu a. Na sabre woni na Mfomsuo nsa asini so a. Hwe onwe ye no anya no ankodu daakye krom. Ebi so abetuma akodu daakye krom so na wantimi antra. Ahonye wakono da. Edi hwe onwe ye na Bible be kan sem bia kire wo the book of Psalm 34:21. Okay. Psalm 34. The part of verse number 21. 21. Was it boni bekum oboniyefo? So we are about Proverbs chapter 13:21. Ni nyina sam kro. O say the boni bekum den. Oboniyefo. Boni betinya kum oboniyefo obi die one mistake no ye no. Wa hane maame. Young girl. Ama enda so bia mama me no. Wa weja maame no ko. Young girl say ne daachi. Young boy bia say ne daachi ne maame ka be be nyina. Era ana yo maame sa. Boni bekum oboniyefo. Bible say boni betimi ekum oboniyefo. Na wona oto tinini ni bebrem. Na wona wota tinini so de bebrem. Ko de nyako pashan ye mundua. Tie Bible, the book of Proverbs chapter 13 verse 21. Was it boni tin moniyefo? Na ade ba ko to so mienu se boni se chesi nipa. Boni tin moniyefo. Boni chesi nipa. Na atini for de. Na atini for de. Odi papa tuam ka. Enti bomodi bo papa. Bobrapa. Wa hunu bi da wona na fie wa hu. E bucket bi bobrapa bucket. Obadi ya we hu mo bo. Na wanya na o ma